bida uni boga bia area wona nam dane do bai area dia bokona me fi bamboy mame bamboy dia kwa wanti kasa kase wate na mene abranti bi wo ye na akwana kwa akodi ne ho na nse na me pese me ho akwana na me kofa na o ma me ho kwan e ma me hu no oni abranti ebe wo akwa ben so ukunu no ye ho ade pacho na bi ye fe no kokwa but edin a bebe na dinim no eye deko deko pacho ase ne say pacho maintenance o decorations ana pacho dabi anani excavator operator tom friend deko kwa mo pacho jo yankwe na bomen komo ye de na kushia no 2023 nim na medi hu no na ye sim registrations niwe enti ne ejuma wa MTN pacho okay branch bay ewo banan kwanta bamboy side hono okay enti ne sim ebroke no obama mebie ma no enti mu hono mo na yedi hu ye ho na obi sim bana obie ma no na se no no asa ne na no me kwa ha se kan ne menya boy de twaswe enti menene tin mu me fan se be 3 months na ni se ba enti me bo na mane no o ka se mimi enko yingu na me se minti mi oni ni share 3 months pe na nyi se ba bacha wow menene antina nche na mu ye dodo so yansa nyi se ne ba bacha menene share twice hey ne we fertile pa yenkwe enti eba sa no me ye se menene ntene na ama menene ntam aye basa enti emu won bi won ma o ma miska bi nso won ma o ma menti me father friend say nke bia ombre fie metu ni nsensa na asem bia won momonka o mu friend na wamba ebe o ma mi misa we yo e ma no aya mo ne mema wo ho no mo a o mo ne mu da be ma no da obo ne ho ban okay once wa mo ho ban enti ya mo ho ban na nyinsan ba na o mo ye mu nkoyi mu o mo ho ba o mo ka sen no ka sen odin de sen Rosemont me do yeah Rosemont who ba kuma me Rose wan ka bi ana won de mumfo de ne bi wan ka hwe bacha dai eti wo mpesa obewo a mesrew aya mo ho ban na koyigu no de adosu bebre nti o metu ni nsen etire no se wonye de wamba enti no edidimo ana me father de to me boss enim na me boss epe obi kan ho na yeko boy no ho edeko to nanim no say waje atum say onim nanim ti no efi ho ko de obehweme ena yesan back enti na mi say na owoyere onum se kasa kesi o se la wo monte wonka na boy no na owoyere but wanka no kwanche me bibisa no o ka se wo baba ako ba oni girl ni hu bi me asemo ka che na baby otie no wanko hoda se no mo be ye adwuma wo ho no me ko ho but me hu se onu obi ti enti etwe no last time bi me wa adwuma ma na ye Monday bi ena me ye se me ko no ho no mo man kra no se me ba no enti na ade asa ti me ko ho no mo na me ko to se baby ana minim se wote no otu ofi ho no mo be 2 weeks na minim se onti fi ho no mo bi enti me ko na ase bibia me se me ko no oni ho a eden na me ye enti no me so man fe no enti me ko ye na boys bi nso ewo fi ho no mo ena me share da ebo o madwen se me be hwehwe nipa asumesi na o se me mbra ba me bedue me fe no ne la enenye enti no se nkomuni mbaabi a owa ena o mo yese wo nti ha biem wo tu afi ha no mo na me se boy ba ko se o de oni mbaabi a wo ti a on kire me sabre na wawo na me nwoye na wonya be se na me nya be 4 months okay yankwe enti boy no ekwo kire me fie no ba na ye self if you trashia na galamsefo bebre na netete wonti na menim
ɛdan pɔte kra na owom enti megina fie on mu bisa me ye ni picture bisa ya na obiara si onim no enti na mehwɛ na ten abɔ na time o kontim ye ma adwen sɛ mesan aba ɛna me friend no say ɔnkyerɛ me baabi ɔwɔ because me ba no man friend no enti me san kɔ fie ɛna me yɛ sɛ ade asanti nkɔn de ɔma me baabi na ade kyea na me yɛ de me kɔ ɔse da sɛ not knowing sɛ na ɔno ɔbaa na ne hyɛ hɔ no mo ɔbaa bɛn saa girl na no ɔne ne te no okay enti me yɛ sɛ me de me san kɔ fie na me hyia bra bi na me de boy no picture kyerɛ ne sɛ me hwehwɛ nipa asemesi nti me sɛ owunim na ka kyerɛ na bra ne yɛ sɛ de ko de sɛ makwala no enti yɛ ya na obisa me sɛ na de de ɛna me yɛ oh bɔni bi ani monim net na me ba no a sɛ me frɛ na me nyane nti no ɛna bra ne sɛ me nsa de ne kɔ ne do ano sabe na bɔ bɛyɛ sɛn na ten abɔ kɔbɔ 11 na ade asa pa ne o masa my light off that time enti me bɔ opru ni ma ne omun bie da ɛna me nso me yɛ ma adwe sɛ so fa sɛ ya kyɛ me sɛ aha no wɔ ne die bɛda hɔ awu me nkɔ ne nkɔ kyina ɛna me bɔ ma enti me bɔ ma me hu sɛ lady bi apia ba ɛna obusa me sɛ ada na me sɛ me hwehwɛ dako ɛna o sɛ oni hɔ wada asɛm o kan na me sɛ obi a wosi wɔ ni wɔ yɛ dɛn na wo san ka kyɛ me sɛ wada enti frɛ ne ma me sɛ obi hwehwɛ no enti guy no ko inside o mo che pa enti me nse boy ni pie ba ye na o hyeni kan ko na natare egu ne kon ho enti e obeja no o hwe me utimi se na ne bu afu ena obi sam se me bepede wo ha na me se ha me bepede wo ase se me ka che wo se ma ba ha na mo enti no de enti na wo san e pa mo me se me nko enti ho no mo de wa amfa me ho anche me den time no obo me ankasa oba ha wonyam Asai pia me ehwe fom sabra na nipa ni wana enti eye dede sa na me tiatia mu no ansa na enipa omo wa around e ba ye boys ni bi ba ye enti no omo ye se onjai do ye na of two or locking the door no na again nso epie enti again ni pie na mu se ono nso nyim o ya wo na again ni nim 8 months and na me nso me nim 4 months hey man cause action man action hey watching over man action I will obey your actions here enti yes ana me so madam bi wo ho no mo na opie by madam na wo mi baby wo bia na me sure no enti dan enumere no na epe baby ma me dae enti boy no any deco any girl no wo ma na fie ho o manda ba sa no o lock pro no enu opie ko ye na girl no nso apie gina ho a na one boys ni bi ni enipa ba ho no mankasa o ma mantemofo nyina ne eye de sa ne nti nipa ba ho no mo na bra na okokyere me no o ka se na kola no ebusa me se ade na me ba man kan de ho no ma anche na me se ka me ka kyere ma ka on ebia ka on kyere me baby aboy ne nso ho no mo twaso nti edidi mu sa no me fe me bra penibo na mane no ye se me ko na nkokoku mi a ekefunu nso difo nti so far say what me ayesa den de ma me nko ne ho no mu bimti efi ho de uda ho ma de eche no wa merehwe wa kira kwan wa mehwehwe me bra no ne madam na open baby ma me dan na omo frɛ no senko ombra na omo ne nkasa nso wa amba that time one de fi on mumpo okoda ye den na Afrika no mu enti bra no ene ma me 200 cedis se me fa nye lorry fare ene me free ho no mo e ba baby me wo no enti edidi ma nko ho no mu biem enti se na wo free ho no mo kwa akọ prestia enti me be wo yam me be wo no na me yes me free ho no ma ba me papa mo wo manso ena me kra no ena o se wo de me nko me teme me free boy ne say na me time aso nti me eti wo free obai no ma ne usika na o man o send me 500 cedis ena o de send me nti me wo ye no ena me sign friend ne say ma wo no send me 1000 enu ni ska o de send me wa
akwa ne ho niemo wan fa hwe ambre ye ne me ho ye no wansi hono mo me father mo friend ne say kaba pani de ka asante amamem ye se ommetu ne din tem ebeti ne se ne na ebia oba beto akwa ne din a minim wan beto akwa ne din yo enti edidi mo sa eno wo sign send miss 500 cedis biem ena me friend me afrawa obisa ne ba no ase obisa akra na ase bi won mo ono mfrɛ mi o che me frɛ no two friend na te say fancy wa friends see wo friend one the same na wo ne ka me friend na na machi an maka che nse bia me hieska tinto obesend me ska wo hia wo de dey wo nka de wo de se ma o bia ye chop money me ka che nse me pe chop money no so aka say ebi won mo ka che me nse bia oni bi ne ebi won ene me wo ina mu de tokwa de me ne ku bi pa because na ehwe no ne enkoye ena na me nso no na me ma me afim tinka me se ne tenka ebi o ma me emmeta ne ma me nchen kwa na onhwe me mpo no oso ono ne ma me ntete acho me wo 23 years 23 obana wo kana wan se wo fie say 2 years na say now 21 years go school do say acho me SS edujemfi we your course by January nti uwie ne wan ko school ni biem enka dan ya no ka mebra ba ko aka ko no nanka ko pese wo to ameso ka mbese me ko ye fashion and design no ye so dem be ko but mini nse ye ni mu no na se amomo so den nyasa obi a atwene ho nti o ma amwa wo nsu adwuma bia nso na me ko SS na me sua adwuma ye makwa be fia na me kosua adwuma ka ho nti bi esko na me san ko ti me wie ye na me ye senka me pese me nko fashion and design no na me nko eti de nti na ba ha sese ye de na esi acho de esi ni se na nse mu ho no na akwa ne hwe no enye me ankasa me ko hwehwe baby aboy ni fi because na me nim baby a ofi poti bambo ho no de adwuma na obeye wo ho nti last year ni mu na me ametu ana monko baby a ofi no subi akwa aboso dentro side ho ho no ofi nti me ko na me koto ne papa ho na me de mama ne ebo na papa ne se onukwa wonim se ne ba no awo enu obi awo na onka bibi sa nkyere om na boy ne ma 4 memeka ho ma 4 no no ma wo yo so bi kwa awo ntafo nti mo pa ne ntafo ni ma ne ma ye 6 yo na papa ne ka kyerɛ me no ye se ka me nko ne atwe no omo beba mabusuafo no na ka de ho no mo bi o maka ba me ko bo me fada mama nie no ye hwɛ animu a obi ansi ho no mo nti me hwɛ ne ekɔ na boy no omfi mani akra no omfre kora mbusa sɛ ne ba no wote sɛ da kyerɛ me frɛ no nso busa akwa ni ska ensɛm obɛkeka no kyerɛ sɛ ene akwa ne nkwa na ye ne ba ne me nkwa ne oba obɛhwɛ me ne me ba nti no nti de na esi nti na nsɛm mu ho no me de akwa ne kɔye menini na ntawantawa bi wɔ ntam nti no me de akwa ne kɔye se onhwa akwa ne de na me de ne ba ebre no o se de me de akwa ne kokɔ maa no wo de akra no a won hwɛ no a wo sink wo open no ayi na agu no wo de akra no kokɔ maa no sesɛn na wo ka sɛ so me de ne kɔ na mo trase na mo da cameras no ayi frankis akonyanam se abodu agu dabi camera no ya memfa ntu ma wani mra ha obi a wo da bi afato no so mbacho dabi ayi konso na chi wo ni nyina no mane ko ho wana ka side tu me se obi an kasa kra wo da edo batu tv ni so me ka no kra chiro ohene se na wo so wo da kakra mo ba adwuma sa mo be da ma me wo hu se wa ma mo da gu me so yenko e enti no susu nidi adai fina ko yempo obi anko dis sister fe aduane yes you are right yenko enti ase me de abufuo na ema me de akwa ne ko ese ono nso nshi akwa ne ko no ko to hwan na oja akwa no ano me ko to boy no ena ne papa na ne papa nua na wama ne ne sei ena me ka che papa ne sei
boy no on shakwan because me di kan call me kachele no on shakwan me ba hon ma o ma me 1000 dija ye kwan on kwa mane wa me say e na wo ka asen kire wo mo nti dja akra ne wo ho me ka kire wo mo say me ka kire papa ne say me pese me kosue adwuma nti no akwa ne nso ka me ho boy ne nhwe no me nso mintimi enhwe me won san nhwe akra no nti ena me de akwa ena me ka kire nse me de ne be bre no okay no ka asen ena boy papa ne ye say ka boy ne mpes kan fenja me kwa na me fa akwa ne nsan bra na me mo 1 month omo beba na nkoma be ka asem no na de won mu bia ye we nso se se de na opese ye ma pacho dem ba ye nsa say me de akwa ne ko ye no minim se ma ye mfonso me ba ne nso osa me di de boy ne ye chintina e ma me de akwa ne ko nti me de ba senka mo be bo amina masan aje me ba no se se de adwuma na wo ya wo je no obesa obetumi ahwe no e se me ye mobile money nya adwuma o yeah oye mobile money sika sai no watimi ase da o eye me ankasa media wa na wabie acha asa ne ukura kakra kakra nti opesa o san aje oba no bacha na odi akura ne ko na papa ni ho wanya obi an na nsusu mu se akura won hwe no me bakrope me nyim krosse me nkoyi ntumu enti ma me mfa miti dom kopa adwuma bi nyana me mfa me hwe akoda no woni obi ani hu nkomo na atam no hwe a nya ka sika ka ho na ko gya no to acha me ni obi ani hu sao bo ba ma ni die na to nkrama no se o hwe oba mami ukunu su nim ne di ore jano ma ne nyina ho ntra onye mfra ma me be ko me jano okra ko de ko me ba cho baby awo bia me sere wo say o sai de na nekwa ebebem bi me ko awo ba no nya be ma ko sai oba akwa no wo sa musimu di ne ba betu kwan nso no me se menti ase akwa no wo sa minim se de me ye no ma nye ni ye ene se bia me ba me mpe na asem e abufo ne ba ene sha na wonsha akwa ne nti ene ma me de akwa ne ba ye nti me sere na nekwa oye me baba akope me sai pa akwa ne bi ene se me mpe me ba na asem na me beto ne twene wo so mo ma ya breo ye twifa ya bu pa o nanu ya na ba ku betena ha wonu de nanu ya obetena ha ya o pledge ye wanya ho abehia yonko wo ha ma waje wo edna ko tena de mo muti tom so no mani nkan no ma betena fo ma de me ka sa me je na hwe aye ni ye ya ayi abaya ya da no o no oti akonwa mu ni di say kra why da na vek vek o ka just so stupid no Mama ye bre sister. Ye bre pa o. Okra ba 2 years. Want me am fa koda na nkoto de ke bia na de na sire bi na won kwa achi ma bi ma na won nya bi ni uba ni ba ma na won hwe ba no. What am akoda no de na koma no. Oh. Na wo ma me we Say akura no de na kwa edi say. Dibe 1 month. Cha unsu mo te. Shuba go kan. Akura no di say. Pacho. Hwe da ko se wa ni ma me na me hwe. Na me entina asam hyewa na wadina mutere. Na akura no ole 2 years. Wo no wa hwe wa de. Wa kwa na be horo na se dware ni yi. Baby, mom pay you man yo. Mo dia mo no. Mo per soft life. Na mo live soft life. Na say no ansha me ba no. E na me se mama. Na obi ba be twasem ko na wona na twempena. Hey, obi be twasem. Mo ra dia baby yo. Hey. Video ya ya kan wa se mi. Say video kro yi. Is a see no me release. E na dem se see e da. Wo be bia. There be recent one year no year by one video na de any. The okra president. Crayon. Crayon. Me dem ngo bi edi. Enti ba ma no kedi wo wai.
Fanitum. Papa. Mr. Wallens, be any tomb. Hello? Hello. At a sign. Yeah. Yo, what are Roma? Winning Rosemont. Rosemont. Baby. And you're that when I'm like I say. I tell baby. Why? I just see. Every Kumasi. I tell you wrong number. Kedi. I tell Your number, no, why? No, say a wrong number. Oh, 70 and who say, Anna, a woman or more activation or more for girls and the idea. Now, more ya for someone yet. Yes, we are in Juma MTN. But now you're more MTN and Gaza office. See, you're fine as an agent. Now, Obi Simmer Boo. Sometimes I wish I boy now a virgin. Sir, Obi a says who be sans. I don't know, be as I there be virgins, baby was. Oh, Yano crack, Mr. Yano crack. Mr. Virgin, who there is a P5 for the Metias, P5 for the Metias, Ghana. JHS1. Oh, Bino. We were university crowd. Hey, Nahima. Are they? Over my dead body. I don't crack. I crack. Sansuba we here for my planet. I don't crack. As a university. University. Ebiniho. SS. Ebiniho. Ghana. Virgin. Na sabro for no Ghana what to be there. Virgin. Hey, Babun Maria. Ebiniho. Who do you say pieces? Ebiniho. Be any to me. Hello. Your friend on Tiapon. Your friend knows him, Master may cheska. Sanipano na queen. Yeah. Now, when you know one kawa, one village. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Sorry. Oh, mammy, sorry. Oh, mammy, I told now, mammy, you are the wife in a new Yansanko. Obra must say, what we just yet to tea a modem at the water. What's it that manager to pound? No credit. 20 years. Hey, Debbie. Yeah, Nippon on in Yamiano. Naima. At the punctual in my main tear, some more Bema no Kai, maintain and was sempre can I hear. Minimum chocolate, and I be so one of well, but the minimum kill the near. Hello, your friend Pana Walkano, now for your teen, all right. But I would say, since 2023 now, Jawanucha or no tonight, and I may adum Emma. I could have been more over Quanqua 2 years and the different that was named Yano, and the ninja and show to that. Now, Krum Kanu Nimu Krum, a 3 and on why investigation on the Sebi, Ukrawa Mansuni into Ufri Subin, a chill. It was about Krum or Bayano, and Eja, over 2 Ulumine, and Ulumine in Dimcoma, and what you can say, Munti. Bra, on Subabadru, Bamboino. And who says Sabi, so I can never padia. Sabi, or you mean, I know, Sabi, whenever maybe I'm an anchor, or no one a better yet, also their plan. Ever, so honest or say, or their planner, a brew, a war, Mukrum. Now, Honan Siana, call Barnes, so say, or Munia, I can't bear set. And no one said, be no be a say. It's a tree, and I could never be friends, say, number if you're Australian, you will start. No, say, of a far Corano, at an alcohol. Abuchi. And also, Namia Mammy, the business one among 2 cents a mutua, as a Munana. Mamma Tia Kubi. But we did an Mamma Tiasi, the Tia and say, Modern Battle Public, with the M9 to 1 Tiasi, and Miss Adia, a plan woman whom will be over. Or Belkumase, or so many a test of Aquano Kumasa, or my will be ho, Kumase. Or Belkumase say, or Babesha Kofa, so much. I know the bed dining at the between me and a prayer war. A boy. Rose and commode the dining, but so saying it here, a throw, an answer to be the opening and a correct. Minimum, dear, some more canoe, and yet
ni nyina na ye no kure ati afia ha ba sisi ne de me wa adwuma mu ti entimi ndi nkomo de se bia ma ko upon time be upon anumere no me ba cho mane ntimu gakra me ba cho pa menua me wa adwuma mintimi no ni nkomo me ye escalator operator me wa adwuma mintimi no ni nkomo tira ma ko ba da kwa kunkomo ya na yedi wana baby on say ma jai adwuma ne ya hours adwuma ne ma breaking na me no kasa ni panan so wa be high you know ma 5 minutes kula e hani pano mehu ina no area ho na nya yefrenti ni ha hiring machine isibitie but minim preference komo amene wude di 5 minutes 2 minutes and 3 minutes impo nebawo shamzo sa baya ya ye kan ho asem wonu obeda han munura o wonu free your friends e bamboy na ba asem ni hie nti ena aba nti ma frewa efe ba ga tell me say unya ho na benya ho se adwumira shamzo say area adwumira so ye ne 7 peduasa e air time ene de ye o time so aso but we production time ena me dey from me ti asem no impo se time no bu wanya ho a na wo se bi maxi asem no menya mu nchire mu it is a sani also kasa adwuma no ni muso ono akọ high machine na also obi abase wono wo kasa na wo ko park machine asiwa so onso enya odu eti kom ame no wodi ena baya de okan ati de okan bi ye ne kore ebenya ne kore na wo kire me de enya ne kore na nkan wo so kasa nwie na mo kano tati ukura no asem okay enyim se otu onyina wo ka ni eme bi otu osa ye wan osa ye wan woni mo osa hello hello Bacha Mamure TV no Madaro Manayan Kasa. Ready Miss Why na nenimra ne ho so. Na yen contentem. Sisi akoda no na wo de wo hia wo ba nyesa. Ah? Bacha. Eti sa wo jene no ahwe na obesa de na komwa. Bacha me fa ne nko bi. Sa. Ese so wo mo de ne kwa brochi manen kwa. Omoboa. Ana na omoboa. Omoboa nya brochi bia no mo de ne ko. No mo de ne kwa. This is Ohemaa Benewaa no yefa. Atano Enim baby owo. Owo ni maame ho. Hello? Kuma say ya. Ami osa, na what to say? You heard them who you now say. Boko. What am I on respond? That's all, David. When him ne da? Me who the ones but me new no sir. Jo, they say ne ban away. But only ban on me ho. Our hair patch out. Obeja luti so be means me nim baby afa no. Obeja kura ni si subi patch out chere me mu e dan. Me nim ho hye me wo kuma so na omuka hwe me say girl na beja ya akwa na si wonom. Like me frame you na mbisa no say ya mpa akwa no mti say de bi baby akwa ne wo. What is ano? I don't know, baby. When I can say, oh, Oyonku Bano, Akodaya, Wako Genesis, or before back, one carry. But on your madam for me, me who the ones, and obey for one, say, I mean, Papa no better on any deal for me. Minimono. Me who buy phrase, but me if I buy for you. I say, why do you want to be interested? Akodano, should be so, and now, Papa, and now, so what they call. There be meaning baby oh. Na onte sa akwada no yesi ade ni tu kwan. Mo sister no wo Australia no. But on the meaning me sister be in Australia. Na mo swa bia ni Australia. I miss wow. No be fa ede na kwa de na ko no. But on the minimum. Isa say bibi a baby send bia wo so wani mo. Wo twika Obo omo ho na akwa no. Ha na akwa no wo. Boy ne so de akwa na bre wo maame mu e wo
Kumasi anu musi. No kwa me bedu ye me frɛ no. De wo gyafo nsu woni no. Eye boy ni nua ba. Kasa ne wo. Me ko fio me koto ne ba akopɛ no kwa me nhyɛ da nim no. Osi wanche ano. Oboa me ko ye me koto wo papa no. Ɛna papa ni mi di nkomo na ono nso epie baa ye. Koto no wanche ano. Man koto wo no papa ni mum na me koto no. Ene ne kasa se ba bia oba ne wo no on kyerɛ ye. Minim ne dimpo. Audio sir. This was time Pacho. Good afternoon. Afternoon. Pacho na hu ye de. Who are the men now? Me adom boko. Me Pacho. Uni baby am bana ne kia o. Me ni baby o. Me mbeti so ye so na besi to be me ba e no ni ha. Pacho. Ubra ka che me say odina ne kia bre mo maame ewo Kumasi. Ena minim se won su wo Kumasi nti na ema me bisa o se Monsieur wa se mi sisi akwa ma besu bi mi o su bi sisi. Ah okay mate. Asa na o se wo Kumasi. Ya bi na wo Kumasi but ma ba me wo fa na o ye program bi nkuta su bi me nyanko Kumasi back. Enti akoda no we. Pacho mi ni baby akwa ni wo. Osi akora e beja no subi na wo subi dia se wo se mu za akora no wa na odi o ma me. Because ordinary ba no me na me ni ha no mo. Nti mi ba mi hu sa akwa bia nso wo fie o. Ni pa na wo jina so so de say kedi. Ma me ne mran kasa. Hello. Hello. Amra at say. Ya pa pacho ma one su kakra e ma me. Mo ba na na akua de ko ba na na akua wo wai. Ajo cho fa ni papa o. Say no, papa ye ne kasa e no wo so de akoda no ama mumu amumi enu imu ba ko. Hey. Mo friend in the and the normal circumstance no. Mama nua ba bia be ye de wo ye no because de wo ye no. Enti wo na me hwe say kwa me kwa nyina no. Me bo mani kire say ma me kura kan. But that's the way about wo ba no me wo nam ni ho. I'm only helping you. Inti wo awokeka wo su ni ade na be ma ma no ate ya obi dia ma so. Ye yonko ba ne suru ye ne ya. Na ate wo din hwe me. Inti ni omonkasa. Uhia oba no. Uhia na pa. Ene am woni mra so ba ta ne ba yira. Ka de na ma o ma menti. Eno de eno yes. What so the name of my media or my no was so don't friend mammy. It's a yes. Ene o ma mi ankasa o wasa me friend enra no. O say o de na brand ne step mam ewo Kumasi. Kumasi no say o de na na akuaba. Me friend ne say me be fa no. Eno no ama mo kwan ba eche me san friend na eno san ka say o mo de akwa no e betu kwan. Iti mesira mo oni anu mu ni enti e no mo kasa minim se de me ye no ma nye ni ye eye bufu ne baaye ene ma mi tu sa na mo no ene ne se bia na ne kwa me mpa na asem na ma ba be jan na bo papa so eno ya nsem awanwene buti mu ana o papa ena me pa na chew se enka o ma me nsan ma me fa na ne kwa back bo no so nim se ade na me ye enye ene bia ema na etwe maso santi mesere mo se munim bia na nekua wa mihia ne biem because me de ne ba ye nyina me da me na minim se manfa kwan papa so na me ye enti me de na me di pama chew pa ma nye ne ye enti mesere mo mfa me phone so nche me say hia me ba ne biem enti me pama chew. Okay, Emma. Hello? Ma. Auntie Mary, say, we see me pedram say, Onwa ne kan yes say, akwada no wo. I don't know. Meme Oh. Wo yonko ba nie, wadi sabi anyambra sa wadi nkwase asem. Akwada no ebi owo me ho, na mo minti mfa ne ma mo gise bi a me bra ne ba. Ye bi sa we ya wo so ni me ho, we si oni me onta kra no wa yira.
ɛyɛ mistake na wayɛ yɛ pa kyɛw wɔn wayɛ kasa wɔn amu ankasa wo wadwene left ne nyɛ adwuma enti na mempɛ sɛ ɛso akate no moswa ne se ɔno a na akɔda no ba no yɛsɛ ne ho akuro nya agorɔ na deɛ next time deɛ gyimi sɛm sɛ mene bɛma wo ɔhwɛ no nti no mede akɔda ne rekɔ na gye wo ba no nso hwɛ ne kakra ɛnɛ yɛda me nna akora 2 years wo abadaye Dabi o se odwene ahokyere ho a na odwene bɛmba abufuo ho a saa na we big mama we must we are bad abadaye abufuo ɛsɛ sɛ yɛ condemn swane say very bad swane say ma many Auntie Mary and kasa yɛn kɔ Australia na me ne kasa na hunu wasɛm ka what it hello kunkun no de no muntimi nya no mfiri mu bi Australia de no so na yesa Mr. Yanko no so waba hello Auntie Mary if I some hey mama now what to say hello mama but you see me nka hello oh mine hello menton kaye meba mefro ahadie uba ahadie na make no offer production number na wo frɛ gitum sɛ wodi for oba nso ebeka kyerɛ wo ya no do nipo na yenye jokes yenye comedy ni an inya no ne yo ye kyerɛ wo abrabo nti na dwumadie ni din de obra ya nka no kora nkyerɛ wo bi tie kyerɛ wo bɛsan ye bie sabre obi susu plan say ne ba bi assessment ne bu afunti wakoto na twene ne so wo mama ne so wutiri na yese wo mso mdi mu no ka ba tena oba no wabrochiri ka ba je ho gina ebi esi na anu ya akoda afa wakono na hwe abema a wahwe na 5 years wotam na ne safi odi ne koma boy no boy ne nso so no omuma meketua won wo da e wo London ne ho ha wo di America no wabefa akoda ne de ne ko obaji kwa abefa so abekwa London akwa ko fa ba papa ya oba he yo ogene ba reho enti ye kan kura kire mu anu kura ndiye nwino but me dear I will spit it out make a kire hwe umpe ko so ya mo bi fa ba ne hwachi na munya unni mra ni pa brefra ba bedu pepeso ya wodi abufu atamo ba de ne ko twumu ne enko la show na ekum wa nyina ebekum no ebekum se ekum Naima, lasho by. Na lasho die nie. Saka. Nsonkonsuo. Ntatia. Ebida. Uni boga bia. Awie wo na nam de ne do bai. Acha. Ewie ide boko na. Me fi bamboy. Mame bamboy de okwa wanti kasa se wate. Na mene abranti bi wo ye na. Akwana kwa akodi ne ho na nse na mepese me ho akwana na mekofa na oma me ho kwan ema me hu no oni abranti ebe wo akwan ba nso ukunu no ye ho ade pacho na bi ye fe no kokwamu a but edin a bebre na dinim no eye deko deko pacho ase ne say pacho maintenance oye decorations ana pacho da bi anani excavator operator top friend deko kwa mo a jo yanko na bomen komo ya de na akushia no 2023 nim na medi hu no na ye sim registrations niwe enti ne ejuma wa MTN achai okay branch bay ewo banan kwanta bamboy side hono okay enti ne sim ebroke no obama maybe man nti mu hono mo na yedi hu ye ho na obi semba na obi ma no na se no no asa ne na no me ko ha se nka ne manya boy de so aswe enti menene tin mu a me fan se be 3 months na ni se ba enti me
Area de high insura 104.5. Jumedi na sujo ya to din obra na waje so se no ne de wan kasa wire wo ho na wabɔ mo donti ɛna ye wo ha sabe baabi a wutie me fi bia me kyerɛkyerɛ mo nyina atwa mpose na mabisa sɛ de obia ɛho esitie kejesia Dubai edwane mu hɔ no mo wote me nka na enhyaba ne wisdom adaroma ɛna wonom de atum din mama dwuma na nanoma imafo mo de dwan anu nyina kyerɛkyerɛ mo sonko kwan so dwa hodo ni nyina mu sutɔsa hodo afita fom ade pamfo mu baabi a na meka sɛ Bia Emra na ye ni dwumadi no mum bra Facebook Insura 104.5 ye dem live Facebook me ba cha wada de obeya ma me ane se obetimi a share obecha ma adofo ba wodo ma be kan woni adi dwumadi no abomu sanso na YouTube ni Insura TV maka tra say baby a wugina bia no you can watch Obra na just TikTok no so ye de atoam wo ho mpacho but official Ohemaa B Obo official Ohemaa B no yafa ika ho official Ohemaa B den sanso ena Obo Insura 104.5 videos ni bi go wa TikTok eno so dem bomotia na share emadofo na wono meka ye ho aha na bibia nso entimi enko fine me din ma ba kire wo dada no ena juadan kakra me ka kire onyina ne se eya men kire niam pa wo ye ni mu Sabaya ubesiki public sympathy. Wonyuma pano bedi wadansie ne bedi wachi. Omo esese omu sa wo ye niam papa no. Ade power omani so nti they will see it. Enti ade papa bia wo ye bia no ene na me say wonim say last week me kuro wa ma ko homa enso me na me ye dia ne o me say last week ni me ye last 2 weeks so sa eno na ye den. Bama no ana wa ma ko homa na wo de usika no aduane mane die no ebre pam no obedi ho danse pa a kire nipa se miri se menhia no a ai enti stop chasing recognition, just keep improving. The right people will notice. Now nim nipa me hwe wo mo ene na anu aso akra we kra me na me hwe no we me na me say wo be ka ni nyina aye nanso de wo ye no koso ana ye Koswane I to say ebia ye nam sabre yanke asha se nan kanipa nam krom na ye misra na radio ni da he e ufan tu insha 104 unti ye sra de ye ade pa o ye di aha. The right people who want the right things to watch at the right time will come into misra o wo di ane se de wo ye no koswane ye improve ho baby to sini ya hye homa na ye de wo ye no a brepam no enipa esese o mu hunu no omu behunu nti fashe otirimu sa se wunyai papa no a wo yio no evangelist faminante na adwada enensam ebu me kwa ya ba na sam me fam wona me here line na nam se kai ene be pon 6 mi wo ebu me kwa ma ene be pon 6 my selection na ya ya me ya na dia na me dia ma na wi makata so aba eni se empon na say esi ho that's right oh enya re se ne microwave ho okay on be hitiam okay na ma ya ba biem yeah apese ne ma osima me ye ni nketo na na akase osiri aba die na ya ba ebia na ma wo se ma kan nyina oh yes and then meka ayi Yoruba wow Nigeria for chobai yankoi lai na lai no waka na nwrem wabeka ne nkrem lai no so Yoruba lai ayanga poi kare oh Yoruba what kasa Yoruba kasa do you understand the word no, Yoruba Yoruba lai ayanga poi tai yafuse la huyage nyabute la huyage chese emo ho abaso la huyage tai ayanga poi la huyage okay mo de mo asamba na mo besre e de asam kure next time to mo punum ya kawia no mo aba say ji say jam fom ho ya kasa monte de wote so wonte eye na wo bi krom kasa na wo sire mamunya sa yenko naima na ada ne okay dem yenko na kai naima eja start what's the ada na opesa na watro la uriga naima ye tie nie yeah nipa so ugina ba bi bo ho aba so a wonim de wo ye
nipa bi nyina ba bi nka se me ya ade what dress u gina horse na dem ho ayefe ho nya efe big mama what are you sa okay tie wan kasa babo ho abaso ndem ho abaso ba obi ma wade ye naima yes wakonwa kase a wutimi wadaw ma anya wo na obeka se me Ohemaa me dimu debi manu ate debi minim kasa na mom those who are listening okay those who are listening munya botre ne ye adwuma miti enti se wanum bon a wote I just also know smas get it enti wona mona wo pai se manumba na bi they see am swing no obi say wo so na wo afu Dabi tie wanum bon na wonam na wo pai di wani manumbo na mo mi kama ne nyon nwanwa naima enti se me ene matali ehye mi fata bia mi emfata mi so o kwa de so bi na wa wo ka no enya no kore eno na ye Toshiba okay ye fa bi Toshiba na te say uju hudi ma ne bro so okay yeah Toshiba okay what am I say yeah radio Toshiba na eno de the meaning of Toshiba ya ko find the definition of Toshiba ayi ma encyclopedia yeah what am I say t-shirt here fata we say o wa o say fata oh just obi na eka wa okay Iroba na sisu for the last Iroba ni bia ba wo say me ma wo ensan ka biem na yo lai yeah Toshi La Friga oh just ma wo kan naima manu na ntiase ase ye tu kan not Ghana ha we Nigeria ba su ko bi wan ko Nigeria ni bi ote ma say naima enti nipa de wo ho awahu ya de pa okay krama ni okra na kwa yi yeah ana krama di kan bae oba fie na okra de otena o ma yi no pon ye okay ti okra tena o ma yi pon ye na okra ba fie oba na krama say watch o ana say ye na say denti na metwen ana say na ye no kaje ensem na ekoso wo ho ana say na say ye na wa say o say na me bae no de na si ho ba wo mom de si o say de o ye na uja no eno na manfo ka otima say enti wo ade a obeye no ne ade a obeple no amanfo na ebehu no aka atoda bia na unum so play smart but those who are back there watching you they are the frontella yes they will tell you say they way any and say enye am sure makacho me say we ejire ba bia wo hwe bie eye TikTok Mr. Nhyira 104.5 now about official Ohemaa B no ye BE ananso say obo Ohemaa Benewaa ta account ni mienu nyina eye me am dia follow me na ye content na no ye wa ha no ba bi fi konongo ba ye say wani ni kunu enetie mpna ba ma ne nya ne ho ade na kasakasa kakraba eba ye no ba yire sigya so ehuru proto wodin to magoso ne sai awokoso ne sana wo behwe agu ba ne ho na ye tra asam no so e ka ho asem na no fieda ye bo konongo aposifo aba so se ye ka asam no wie ye no ano aposifo ama wono ho ye ha ya sa kofa be ma no we ya be ma na we papa panyin ya sa kofa papa no 76 years asa ede no akọ eye post station wonum ede no akwakọtwere kukum na ene wonum aba oba no wa ha o maame wa ha yetie wonum anu asem kakra na fe yempense mintimesre konongo police fo ye pa macho ye mom subo bia de na yakura ya kanisa sabusua yi mama mpene so amamra anya adwuma eda no me sheda pa kasa bebre ene de kofa prosper se ni nyina de bae enti sade ye nya ne ntie se na nka bufuo bi ya ba wo mo ne abusua intem na ntesa we never said anything like that na mo mbone ebo maba so se ye bo asem no so nampa mo de ose ayo yo fi se we edem die wopra no na e asem wa e ha adwene ma me ho to say papa na police fo asa akofa no pacho ya koche no pacho okay ade na si ho ade na hu sa police fo akoche no pacho wada na me ba ha si no na me koye no meni me maame te ho edi nkomo ana police fo ne frɛ me maame mo frɛ me maame no kache me maame se omla
nti maame ka chem so obeba wate obeba nti ade achiye no na me maame ekọ nti ye ekọ na papa ni da Canterbury odahe Canterbury oh yeah Nhyira FM cause Nhyira FM really Nhyira FM I say Nhyira FM okay it's no dahe Canterbury first one I can me pay no one e pe first one no me pay we no dahe Canterbury yankwe ana ede ana he ewurade nyankopon yankwa meti ana papa no omude ne to Canterbury na muka se isa na tie dia omude ne ko omude handcuff wu ne sansa omude ne ko police station Odumase ana omude ne ko tu Odumase nti ye de ba ye ne de nim de asi so mayi no so munyi no de minim but mo ho na me frɛ me o maame de he me maame o wo mi akasa e frɛ me so papa no oni ne akasa ye de na o maame ne papa de ko kasa e me pa cho woni me maame number na me de ne ono no phone no e de frɛ me maame satan na me ne phone ti na me de ono no phone ne frɛ me maame okay nti woni me maame number no oh no phone enti o ma me frɛ so ne papa na kasa sɛsɛn se papa ne se me ne obi akoda ngulu mama awurade afia mame nti masem ya pe unse woni trofo ka asem obeka de betwitwa ne ho de eno de ha dwen kwadu a obebo sempo woni jata na ko ja gboni ti na obemi papa ne me ne kwa na ada enya masem wopra no ho na mehwe enti bo wasem no mitie waso woni papa bia ye den me pa kwadu na be ma ne bo kire o ma me ne ho na me peti asi me ni papa bia koda ngulu enso ntisa enti enu nti no hwie ensuehie ne gu so no na mame wasam no na wo ye panyina woni mu obani de na sie wo ankasa de na woni mfa asem no yes ni se me wo Kumase check kote okay na minister of contents jealous na my sister friend say obi afra ka say fie pra and I'm saying your own way and also ya do hospital to be kon na decide on some na me nyede yenko na me sister pa na yin na ihia wo kono wo se kodru ye na just stop lang with pra o shedem it's no on call hospital be man for na call hospital mo de call brostol and I'm never sister fa kula mo they call a case no police station and I'm chine baby I was say the assembly ye dey yako no kwasi mi dem right kodru wo no omo de o se yo emem we bia wo so mo de boy no omo de boy chine kwa ye be fa so na kula no wa ye dey atom enti omo kire say ye fa kola no ko so tintin ne ko dancer okay sa nkomo ne de wabodi nyina but see etwa to ye kwaya oba ha se ye kwaya ne say o ye kwaya na maame na asem dikta no no say di asem na esi am sa asem bi ansi CID ne no okay am sa asem be na esi am sa asem bi ansi eno say papa no ma be fa bibi wo ne dem nam se me fa bibi a wo ne dem na baby a me baba no eda no ne nyoma wo nti ma hofa akra no nyoma ni bi e de aba be si baby a me ne ye den etie ne yesa ko baby a wonya atade FCC no ena ko sai bisa me se e di asem na esinam se o me de me ye madwuma ena me sister frem ka chem se me ba na ba Nhyira nti okasa no na me kra me hu atwire mi nti omfre ya so ne so ekọ nti ekọ ye no na me dem di kotodwe gu fom se me pa achaw akra ne ba anyem nam di na chi ne ye den di nti na wo pa achaw se o se akra ne di omo ba ha se no omo ba ye ba ha se no omo aka kire se ye nko da ho fro se ni aba
enti minim se bia hono ya boni ana se enye boni minim ma bi de minim se bia akra ne ba ye na obi ombu afu enti dem kotodwe gu fom e kire mo se me pa achew okay se akra ne ba ye na ye nim ho hwe akra ne ba ba ye wa mebo posifo kwa adu wa hawo and I'm being banned Susan Mepacho. Okay, matter. Mepacho, because we depend for Sia. Nasi a cassim, Nasa, some Rocha. You better trouble never for how na bar. A chop and a dican was a day. Eba. Matter, okay. Yes, the mic and from Omatro or Ohemaa, please, Pacho, technician will soon be able Ebeba and Chakra. And Mamma, a cast as some the papa coachum, as some coach. Coach. Enti me try say am say Maggie ne hwan we mama why is Maggie we dey be any say e kai abon papa ni chema na ye dey fa ba nya den enko ni ntwa so na mu ntwa so sa na me kai say kana ya abon papa no enchi e kan nya den e ba ye na ye nya den na ye enko ni ntwa asem so na police for no say dey asem no be ko kotala enti ye ka ye ka no nti oba na ohonom na ye asem ni che ne sem no o ka se papa no mani diska bia ye den aba to enti omu twa ya gye dia ka na ye den asoso na so omu sakeska na ombe ye den ombe frɛ ye eno anu no se be sande ye sande be fi enti me bo me pa chewo opanyini woni wo ba itie na munim aya ne ho ade ama mo e pa cho nya ne ho ade sa nti mo ba mo ton na ma no na pa cho ye ton ne ma na dai ye ton ne ma na me kra po no mo nwa se kono ani koti because we no me ne na tena na wo be mienu ansa na ye betumi afi bedi ameme wo no a o ma me be fa dabi mama me say oni opanyine no asetena onya ne ho na tena mfie sei ni ona tena be 13 years ni eno mo hwe ha mo da so ne tie okay eno nya masem oba ye na mani obebo ye ne say asam ne ba ye no mo ko police station make a kire ni pain say wa wo de wasam ko police station because police station for being too more than 48 hours. After 48 hours, there are two options. Either say you be process asem na court, and now say you be money bail. Now obi abe jiremu se me de ne beba. Debi am na be reporting when ye the asem no akọ court. And was it o ma me sofo no e kan say woni o mpema enti munyi asem ne mlefi na me sa aposifo ne ho say any aposifo ne ni asem bia. Enti se musa mo ho say yenya papa no ne ka wabọ no wontua no se an de ama na ba ha ne se kanumpo wontua sanity na yenya de ya ho de ni ye friend say ye platform abodawuro no na posifo hunu ne se da bi akoye sase ye sa akoche no ene akoche no na mosa akoka no post station ho say mo mpe quarter sem bia mo pe sika e kana mabọ no se Mrs. Taron no person be follow asem me na mom na se me na asasem ma gia dey e kirem sister no nya ne bani ne papa ni ade no person be follow asem no no I see bi obeko bi e ska fi so bi sa akla ni bi se diska o se ni mu ska asa na pan so face ka bi anya dey e ma di se kura dro wo sa akla ne no mo no sika ni ho ne ya akoto adro na ya da man me so matre fi be say 2 months e na mete no ho me dey me hwe no e bi am to adwuma ma break me adwuma no be 2 months 1 week me ko adwuma da me meti fi na me hwe akla no enti ma me ni konya kakra no de ba eni aduane a me de be ma me no de ama akla no ne sa pa diska bi anya dey e mai sika ba ya 1000 bi a ye firi nya bo ho ba ya wo de ma ye say ye mfa ko ni wo phone na bele ana dum ho dia okay sika ba ya 1000 ti e chire no say on diska ba beto esu ye ko police station na sika bi eni ho no mo ye kwa am de 500 na nim se krom ha sasem nko court e court na court he damage ha odi ama akwada no ni etwaka ama no two options either say judge obetire dwam no betwa ama ne say wodi ni dem enti on pattern no with this amount and obekwa akwadam e bi edru sa de a ne ma no bepe sika de aba na nko court amuso mo mpre ye de e pe kana e possible so na aka enti rende na si am fremi ni aba no say asem ne court enko no be di akire ba amene nakasa enti fi say eda no kura ye show ade we say sui se nyanyankopon na fa fia
wait wa be ni pow inside abonti pe ne hunu say na ni yafunu no inside ona mo no sa no after some years number who damage wa ko se ama akoda no into supposed for your willing say yeah, they are reacting to everything we do yadwuma we ni opposite for na ye enti na dana me kase CID kase a wo abu akọ post station na no prosper ma me kobo na mane say ye ya be yi prosper sam no de kofie enti oba se post ni san ko chi prosper ni san fa sam no ko court no. I just want to understand yes defilement intia but defilement kroya somebody has also defiled akoda no. We must say yeah, bet you prosper there. Near our fan no park to 31st and John. We have it on record. Oh, as I see a child also. Because as a court to say, I don't know whether I was acquainted and discharged. I can really tell. But dear Nessamne Bamunu, Mamina, ya crack. Until we are never against Ghana police. We work with them. Those cases, bah, you're a family almost here be a they bring it to us. Near so about the Roni and Penny Pano. Inti, mammy, Mohono Monsanka ye, they catch it. Person in the one of most or so who can say, Umprano. Or dear, I could see a day. Or Becqua was here, there was a day. My menu prano, Sicana Mayo, now we a day. Anytime I'm over raising a lambia, I'm a cochino, near Bissau, say, Uncle Quartana. Ocasa de Dia, they will definitely give him bill. No, go ahead, Manco Pesi Canamera. It's a which, then I'm open. Mr. Nos as I'm cocoa. NTC I didn't so many need. Or the say charity, Cynthia. My channel not mammy, I know the frame. Okay, so as a someone is I didn't casa, we also talk to her. Say if we are willing, sir, some court dear, then why not? Court dear, some no. And judge be any wabet na dwam wa bra obayi onye hwe na bia baba na say I was self-defending myself into the bia ma me so me yes ha wa anya na hwe e dam bi na woni tirimu a na kokora bom no okoda afia se bo besu anyansa ti ma mmeri o kasa na mo boy say beginning na ye dey above 4,000 by actually dey no kran afa ankoka ho intini overall kasa na mo boy e ka say book and dey kai boy be do 6,000 because 6,000 e wo form kro we sa no e kro pacha we mo bo ho ka 6,000 na wonim scam mo fa picture na nto so na me hwa de mo fa picture na nto so because akra no kra o da still our tipen so no em na ko police station me ka kire say o ma me so niska ai beto adura de ama no no obi pa no wa bra no nam feel shukro we am say bra Facebook wo de wa behwe say e kro we say no so niska me so mi tifie hwa akwala no ti so e kro pa cha we bia me de beto adura ma akwala no wo de behwe kro ni bi inside ni bo te say omun ko try ya ko hospital no buy no say e kro e fresh na fresh no e no crap no na bayire na atale wo na ise dia anu enti no omu wai no okam te se nantwie omu wai u se hospital for no mo ye bo no crap no ye omu wai sa dia na se le kro na ni mutimi ye den e be da ho sa eni e be to manage ne nyoma ne ti ye di boni yam se ya nti no onwale ana nkokota mutumu mpe asa de ye chim madre asa mo amadre ne na ye na asa ye de pesi e chim no Debi ma me da pe e pa cha munya ma me wa me se me na me hu na papa wo bia ba de say kwana ba wan kwana ba wa ru afi wan no so wan what area eh wan kwana ba e wo kono ngufan ayi jamais la mer mo la mer no pomade no maame no ananu awiakete wodimirika ko ho kokore se papa no ho no papa no akọ ne ho se opay number fa uhwa adum tv ya numbers ne desk screen so no production number no ena da ho no ufi se wani abre pa se wo pese wo ka so ase wo hu se omuni obi a na do nsa wo manu mu anti no maame no anso mu wo ma no afre no na wo bon kwase charge wani obi akoda wuro man ti kire se fa bayira ya no asija so huru no hwiegu nipa no neku no ana
obi a nware onya ne ho ade so bisa no mama na wa fi bia ho ade na o ti ya wa ya ka na mi o wa sa de na wo ma me gram wo to papa wo ti bi so e guja do to njene na wan kasa wa bia wanyina do na ya time ya ko SS no na e mojafra ne ade mama abre wa utru mafu gene wodi mojafra ya de so wo se jimi no wa jimi o bia na ya wo sa o nice woman oba mo bia besa wo abetwa nkwa na so kwa umu ya nim de benya mo hia enye wo sa enti ankokot de a ene mo ne si agene nkasa say afei de mother na aya willing say case no yam fan kokot. Then we start from there. For be a quarter to obo who say na 6,000 e ma me mo bi su da wo ba bia sa obo ka 6,000 e kro we abo ho ka 6,000 ananim scam na e ka wo bo no e betimi ay over 10,000 and send a compensation eti mo nsam ka ye akola we ma say ya ji card ye bibia get not wo no ye oni amodin sa na de na he say na do na jokra wona e kro no mu say na mu ne ye den emu tutu no woda no asole atena se asa no ada lesu maka je Mr. say oni sika na police station so yakwa ye shede nya sika emu odu bia France ye de akran ne call hospital no say odisika bia ba say odisika bia ba it should be handed over to you. Maybe I'm more expected 10,000 no the more 2,000 na ba it should be given to you because this woman is sick. She needs a friend say hospital care. As a say was cost to akọ hospital. Enti fa woni se sika no akodi yawura rencha wo post station aso ana enso yi. As I say odemamu. O ma me siska ni ho no mo ma me se wo diska bi. Enti me sister no na bi a mesa me ka say sa de ni busi akro nkopɛ ne fa akola na ye de ensa fanko. Enti ye ko police station me ka kire no say akra ne hia duro ni say wo so di sika. Me so matena fie be say bosumi mi no na watch. Mbacho say enti wonwu ene de obi ani sika o yati ya shrebe no ye botom kuakuo no ba so wu de benya sika to adaka ye be ye kama papa enti minyama me na mu wo ha nka mepe se minyama me na mu se ma me ni oni amini a ka there are some few questions that are very relevant maybe son ade enti mo ma posifu asunte sa fei die mo pese kokod go panyini no kwase ebua na obum ida say wo so ni did say akwesi ade ida say akwesi ade o be prepare physical cash no 10,000 no flat minim sika mo de to posifu anim die but o be pese sika na anim ya no wakotua ni afa ya hwe compensation wasamaka wapata akoda no wopra no ida say a free ne kosi Wednesday wa wodu ho be kwa police Kolongu police station ana odumase na wakwa akotue sika no ama akra no yare wowu eza se ye de ko hospital ni ye de nako ana se so pe court no dia na fe ye jama posifu na next time we be proud share na wa say me yesi sofu be nti nyame nti Christ nti o erade nti na police station nya Yesu na na sisi o wa ma kwan se wo mo ho judges wo ho say you can say police station any court any hospital any bank ni nyina so be hawa intina John Baptist kan ye police for omo de ade so be ma yasum bia ade adadi obi hawa now the night dey aba ho people say say be in fear to do obi call police station wonya ni pabani ni o to yo. If you dare me, I will arrest you. If you dare me, you just woman, I will arrest you. Definitely. I definitely will be in jail. Yeah. I know. What's the question? Anchakura. Enti boabo hu na che do be court. Eti me jana hanging no ma twa ne kosi ukwada. Either so the sika be kwakoma posifo no. Odi mo mpokura mo mani court. Onya compensation. Next time say wo hye anana dwene mu kanwa. Wo hye ana. Obehunu se de obeye ne nyama yi. Na mo so be bonsam. Apani say bonsam na ayesa. Bonsam de wono na ha ye. Bonsam e be yi na firi ho ama no. Dabi ono na ha ye nyina because me no pense kwa mama so. Na give me 100. Sa bonsam no wa mana nko gina lorry kwa maka mo no. Atikrete ba wo hu. Ba aduane esi jaso de bonsam no ka je nso hwe ngu obi so. Ma me nya no hokra na me de me nkomanim kra na de mo ka no de.
me no kanenka me be so asimu so din na because of the condition nti etitu nkrama no say efiri ne kosi ukwada onu anfa sika nko ma police phone enye sa ni handle case ni my lawyer sa obehunu sa di asem ni site na Ohemaa wo say o pay number na wa frɛ ye no ni ma kwan Aria ya fa area di kan hey what did you say Jace for area di kan ni kwan Jace ya kasai eja kwasi se wutie mi a eye me afia chei me say ada se udi scan de be police station ho ana se ada se asam no de be court yimu baako mienu yimu baako Owie sa concert ni sa na no ni bafa ni yero onyo enu ti na man for rain sa no omtumi dwoku sa na obro na fia kwa so cha lo mo kakra o cha ba menum sa onnom bi da o manum bi da ba me jada da tata no don jam de na otwa bi ese ka se wie na me hwe wie we we ka se no se no se me ya me fe black o de amuncheta ho all right enti well yeah shay fane to so na me hwa de we say enye sa na the case ni ma ye lawyers ye dan is say no be away ready bia no na with prosper issue no we are tami chuku akra na mu yeso ahwe mini ba bi owo na ye dan ma ye lawyers ma me no kise woni ye chiyam wa na ade wasemba ena ya dodo wa krokro ye because of say defilement ni woman nti but the fact is say okobo di ene ne so bi oba no amu na num ton say enye prosper ne nko enti fine ye de ni tum kra na akoda na prosper ba na enye ne ba. That is the problem. You can't say there be a defilement nti obedem ene obedem wodem kra no a ni this year ni moja wa wo ho. Let us find out. Adwa. Hello. Ibacho uche Adwa Felicia. Mame. What want to say low TV no mame? But I do not answer. Me won ya pa. Na yesu ase. Won na wo papa asese obi basa no. Ibacho no kule. Nyame adom. Se mami wo bre. Adanti de sika mo kan yesenka mo kan sumdiasem. Won kotua ne amfa hwe mami yade ne sika no so won pese obetua. Ibacho uche me. Mba no ni bi enye oye mi oye azenda ho ewe za ade no enfunso na ba ye papa ya ade no but wa han share do ye se okuno so plan no you am tell more than 15 to 20 years ni o mo tell matter of family if I tell you say also no ban bisi no hie ehun so o se no na o poli na o ba so da bench so na gu no ho so ba ni da fa so on the hospital. I want pharmacy be on. I said, meeting pharmacy there. Hospital. On the quiet. So the quiet or the first or second. I tell me the no, I'm the quiet. So I'm a fair about all of them. The third one. Upon the ban also go for the local hospital. Go about me few. It's here. What about I saw the banner. Asam no tie wutie ne ojo mi tie ba asam no ewa posifo nsem na posifo aka kodru ba bi se eka wo honie won ko besika no famra eka mo jinu ska mo jinu ba de wutie me gera obudo wo 4000 so 4000 mma ba da o ba ti asa aka no aka what just come or change I'm going to go to Nokia 2 million. So that we are getting the good says can not if I chop or choice can a question. I don't just can quarter no
you know what do for this kind of what do for or it's kind of man it's all that shiagu it's let me look at Matthias here. It's one of my friends about no like about the police station. I'm like a car 2,500. Let me tell you 10 million. I can't see 15 million. I was that Thursday. Miss Canada, Miss Canada. But I don't make a thing. Me too. This is Thursday. 4,000. 4,000. What you must say? 4,000. I you like because Papa around with here or no or go about on the chinty or 4,550 cities. I don't know you know or in that Shiagu. It is 2,500 to do if I don't see you, Onchia, me say, scanner mamma de hospital. I got Papa Gonchia manana. What your man? I can't see was up or man top on account. Scan on top and scan on my number top money. Oh, you 2,500. Papa, this is Mama. I got you on. Almost 10 million. I don't know. Fankra we ma wo papa say eka bia aka etwa so de ko post station come post for no but eka na you know what I class I want to 2,500 why 2,500 let you aka 15 million why sika no way go say no post station no 15 million aka yeah no money what you make us say now no one area, mommy. Always come on to the about someone 2,500. It's a record, you know. And I just can't buy a Chiago. Always can be almost 2,500. Mammy, what the family is for? Only in the most family. I got 15 million. Hello, 5 million. Now, if you mean you have gone about Madam mistake. It's a damn way. I'm mistake was a mistake. What you know? Only 2,000. I got 5 million. I got 15 million. I say, what's the American one? I will Casagun from animal. But then me tell you, catch what Papa say. Se opese asam ne kokot ebe kokot na afredam ni so be kanya asam minya bi da de wo kan nyina ye nwura me ka kire wo asam na wo kan nyina ye nwura ade ase wo no wo ne ye wo sade na ka be gina fo no so akeka de o kan say ye tie ya ne na wie wo ne wa na wie ah wo ne wa na wie madam ga cho me slow me ka ntia Jamaica, but I will tell me. But me from me too. Sa wo pa bibia ka wo pa ene mpanyimfo nkasa na mo ma wo nyansasam ka na bra be ka kire me e wo posifo nsem ti na maye din no me se me mama net Wednesday sa mo ma ya nti bibia CID kro no ya ne be kasa asam no be kokot me ne wawie yini free so madam e na me o se ma tu e do wa ka free so wo ti bibia ni wa wo be tia ka convince me Jini free so cry I mani kasa na oye de twetwe maso ne ba no je se papa no ma no ye ko onye bo na ye ko bo ka 1,600 mami jai na mo nyina mo ka ho bi jaja na mbe ma mbo afu
nyina mo ka ho bi menim say ade mentiase o obi adi mo badem say apostle obo am ye bi samo yan kokot wo simi dem ye Christiani na we simi ni ska ene we simi ni say eno ane hwe he we ankan kokwa ye betie awo fufuo Mupa me say what possible something na my din no. But and to Wednesday, possible ama kwan say some person kokota wo mo de be ko. Wo mo de o mo ntimi mmra say ye gi asam na mene. Ah yam fan kokot. Some abusu ye mo say en kokota. Dey dia ne say wo hand over ama prosecutor na wo de akokot. Na fe ya tra say. Nyina mo ka ho bi na aba bedru say eye na mo se da bi ye 3000 e no tua ma ne ire e no odo ne ire nti odo ne ire na ohwi ade agu no so no wo ne ye wo sa kebe yo de also say o bia pese da wan hye da wan hye wanda nti pese da ye so ne agu fom no ye wi agu ni paso ba panyini bi no ntufu na de obeka nyina de sabi nkwa asem no waka kire me wie no amen what to say anana so panyini ne ba owen na ofri yakọ e wonte ne nka obo mic na wo mo mic wo mo okay yankwe aya syntax tank trunk papa Collins pacho be hwe ne bon mic ni nko empire tanka sonson to mintinam tanka apoto bibre ntimi mam syntax tank enene tanka abaso obi atwazi sesi ni fi e pacho tank we say baby awo bia no betimi anya bi na wato fayin I was 0244335168 online shop no e syntaxgh.com agent ne edos bo de ya na frɛ wonum na je wo de e kama pa ntotum na ha wo na e bia ma wontimi na wo ye ho bibia nya ya e ya Abro Super Blast insecticide spray ene de kuntuntum nyina e blast ntuntum ni nyina eno kwa ne ntuntum spray uspray ni wo de ma bo so me ntuntum bia ntumi si wo eno no ntuntum nya se amanabro e kuntuntum e pa ni se uspray na hima ntuntum twa wo de ma abete pa na ntuntum na pai okay e blast ntuntum ni nyina na ma ntuntum bia bo so me obi ntumi si dem okay Coscaris Ghana ena wonum de aba frɛ e was 0243690064 na eje wo de kama na fe emwa last show Bonago Limited ena de aba ya kyerɛ sɛ ekumo emwa wonum wi antefrɛ pato saka ye fena lepros yeah saka adam so nkonso ye fena famate okay famate okay famate ana tefre yeah ye fena dry sea yeah ni nyina ebekumo no ekuo nyina yeah okay ai ma dia tene say ekunu twini mu nsuo na sala show prayer outside this bra emmo ano ya de bra yeah emma kata the beat and at the same time na kasa susra na him antuntum timi fa ho okay misra wada la show yi edwaso ba bia obenya bi na wacho Bonago wonum number no e 0246519012 na jewo de Lilian seasoning powder eno no ba bia e de ye aduane ye wona soto ene wa ha bebre yi flavor kura wo pe no wo de a ne se obedu dwam na wo bi se bi na wato bi na wo kwa no oba bia wonnim sa spices we yeah onyoba okay na imanu kura ni ya free we are se say ya ko eye ya free eye and ya ko ayi planet eye. Okay. From sky to planet. Yeah. From land to eye. To eye. They say a friend as so. You need have you. Okay. If you eye and you sky. Okay. If you sky and you planet. Yes, you go heavy. I don't know. Okay. Yeah. Belly wa betisa. I'm not sure the pako. Okay. Ya wonu sa yo ane tani nyina no ayo wa no eye netie. Ye twi nyina na esa. Ana tano so ye dia utwi nyina na esa egu yam ye fe no afamego egu yam a etumi produce anafe ama typhoid. Okay, typhoid. Okay. Eti wait aso nkwama. Edwaso ba bia obenya Lilium seasoning powder ni biato. For 0244406192 na 0598910500 and 0249712246 pacho kateno emame na yenkwa yanim. Abna rice ye mo de ni mo onse na ye atochie ye obibo ye ni awabro bi ni afa ni ye ma abna abena mo ye mu na edam
na ma no kura ni enya mu bia ne mo mu bi o ho ebon okay mu bi o ho a wono awudi kura won tene de yeah na abena mu yi wanwa ede abena mu nso ye mo a na ma tete tuwa bi na se da wudi mo utumi se wudi ase de wudi ampesie okay eye mo papa eja so ba bia ubenya bi ato chocho no sent oba bi abetre man ka ba ho na chese wani nie na chese wo de order so chasasi so chocho ye enku a wo hu okay a bambia o de fautia no yeah wo sha wega emu mo wa motoam at the same time no for say na onim say e ma no awunu nimdie bi okay o me di chocho no fro ni nku yeah wo sra e ma skin no toso ma wunya slandens your friend be slandens slandens king okay all right but you do panda mat small small but you total sphincters analysis for market be a ben one obenya be WhatsApp here was 0504 555535 and our face 0551815388 top and hope driver ni here be passenger ni here be obia nipa wani bia no wani bia yes se no onse ko bro tira ye mfa sika nhye ye ho bibia eye electrical what do I say enti we kan if you get any bia na nia bia woni kan okay and obi obefu passenger nia na nia bia so was aka ni okay one one so dey ahwe so miles to do we na centimeters ma to say miles so centimeters yeah centimeters equator and I triangle and long sleep ni nyina ya miles no go school now you say you know horizontal no vertical some no sir and the pharmacology okay no what the hell na machine na kasa te bo na ide all right me but office is living Okumase I say enuti number we free you register more you free and you sika bia 0535125004 Cindy mo panyini come up na ma no kreni Cindy se Ghana fo nya bani aya anka se emu a efie bia ne store bia ne office bia no ode na kosi wo eye Cindy okay mam kan history yes o Mike de enya adwuma nti say na dwe de nyina na mote ne nka mam kan history ba kwasem cho 1983 yeah ebra komba da ba ye no emu a na wo wiase age Ghana fo efe ne Cindy yeah that is the history yeah Titanic history yeah and no da abeje Ghana for to date na Titanic ship na ultimo na Titanic me wo ho na ye draw anti omu wie ye no fu bi na wo na esenke ye cost ba ye cost try by ansenke omo ko na ayi pilot no wa hunu na yi se pilot na twi ayi captain dabi captain okay captain ono wo shape no mu on na direct wo wadidi why say na captain okay you twi ne fan parrot Your parrot one. Okay, no parrot two na twi play. Parrot one twi shape. On de confirm me. That's right. Me ba cha wa da sin ne mu dwaso ba bia. Wo benya bi wo honom na wato endpoint homeopathic clinic say yade bia wo be hwemu no ma ho atimi ato mogam yade wo bi honom na nteka kra bia na wa bre wanum nya wo de afei so wo kidney no ye hwehwem ne ahwese yade bi on prostate ne ye hwe oba wo pa wo a eye endpoint homeopathic clinic ho nsese wo ba nkura bata no doso enti doctor ma ye numbers mienu ofre ba ko na ba ko anka ofre we ye beba na fa kire ba bia woni enche ba be ben woni 2 minute kapa kwana kwaje wa yare hwetwero ma me 0244867068 and 0274234321 na enini nkomo Beautylicious by Jess and oye me makeup ni me wigi edema me ene ne birthday was it yeah I think it but birthday ni de na ye di no nti happy birthday at the right time Richard cake kakra aman me boss no she's my one and only what is here and see and ye beshada celebrated in a grand style but maybe for salon services so person ba we your best man ho ye fa friend Okumase or SG mo get 2 friend was 0243006711 and 0508148378 na no any enkomo emfa emame sanso enene mata de shemi me pacha wada wo pedio pam emano ye fe entomero no de ye big mama gift donko wono enedwedwe me setai kama nemom wo pedio pam na ye fa ya beyond collections we say
Bibi for all okay nanu big mama ko yi ne nsa no kakra the whole CAC nurse we di bia 80 for all locations fair Abion collections obepa mo ne mama ho ye fe ne number no 0598990201 0598990201 Atasamanso station eho ena wo mame wo free akwa wo se won tey hwebiem ma oneso kakra na baby adru no the temperature is rising and rising me ba e no se ma obi afre eni pa ne se o ba afre no no sa no me chem number no oyi number ma me na se ye boy no nua ni nua so fo bi o ka so na frem no bi sa me se me ho te sem so me ho ye no se o na de na asem timi aba na ma busu ma mebo mama ni na me se why na se bro mabusuam boy bla no nua panyi na me se bla kedi hwe be ma no mame mi sa de enti awama o baji awale no kura mo baji awale no menni obi a namba ana me nua so me bisa obi a namba fi ni ho so woni ni kun busu ni bi a namba nti won fa ni busu ni bi a namba nye de ma na mafere asam na start en fie nsia ni na mnim se onu mpo bo mama ne nenka mumpo ma babusa se de ba asempo na ye de asi na se baby akwa koduru ni de ni asem bi ameka afa ho e ho na e ba ko si ento magbo ma obi ehu ni nua ne send voice message na ese atendidie se baby a me de asem na baro o mu nsuro obi a unua no wa unua no voice message no bra no akedi wo ma me voice note bi na me nti wa unua no ono ni kunu e di udwiri mu sa o nsuro obi a sa etu wu a wo besura de Sedru baby ese wo wu a bedru de minti ne sesa ose ene duabo ne ade adọtụ bebrebe nye ni besura de sa nche wa ha kra me si me ko amodi ba wo kwa ya kire me ho ko mpesa me de ma me ko ho why ame we mpesa me ye ne fraka da me kwa kwa gi sika no wo sa nipa na me kwa ya de no wo no ho no ma betena ase ma he baby ase me kwa ko bi Eddie wanya no wana Mama no was dey. Edano, nine man. Adama. Metimi kasa. Kasa kakra wo ba ya na ekro. Dano, me ne kedi wo office. Eye program ye. Anu kwa dem pese metikura. Sa de ndie. Na me tan kura o. Se ayi be man ankasa frey. Ya na me tan na me lawyer. Do you think say Wodi boni wi ana wodi boni ndi ana lawyer no we kire ni bibi se sa ni pa no man frɛ ye no lawyer na no se one ne be ba lawyer o so we jere lawyer na da bi o na oya lawyer kra o dey fine da bi tie ye law course no amu kire bibi yeah ye fra no diclos the world be see identify yourself hello Papa Emmanuel. Yes madam. What you say? Mbacho radio do no mbacho na wo so e. Yeah, hu ye wo hapa. Nanu ye wada se wade nkomo bi beda ye se woni aba na ni kunu ne wu. Woni udi asase bi hu nkomo e wo kasoa. Wo bo hu ka e ma onu akora atwa kwan wo de ne kote wo ho kɔkyerɛ no. Na ye ka ye no wa producer ne wo ka kosi se ne wo beba de nti na wama. Bajo say offer me say member na adana member ko simbe. Say producer say o share wo ne e ma wo je penny say ne wo baba wo ma ba be fair say wo ya wo lawyer ne e hwe wo ne nyina ne mu kwan adana mama okay dia tiem ye e na me pese me chekire wo na obi a NTB dia di kan e wo efa asase no ana say e da na esi wo no ho no asam no e wo police station in the first place e wo police station wa ha and at the Tosumianu, and so I want you to ha. And in the Santi, you need to room, a post station, so obey in a dear post station, and I say, the entire will be sent into a police station, Wahano, Meboa. I say no, or no, quite do a wall one say. What did you maybe say once? I say, yeah, what you will see come out. Ebe si le wo no dan wo ni mu asem enu ko na be
ɛdan na ɔno bɛgyina hɔ nom no sɛ ɔka sɛ mensi dan biara no ɔno ankasa no nti na mepɛ sɛ mo nyinaa mobɛyɛ witness because dan no ankasa si hɔ ɛyɛ wadaroma ɛna ɔno ankasa atumi afa mesifoɔ koraa deɛ ɔmo akɔyɛ adwuma 2-3 times ɛma asɛm no wahemfie yanka nwie na ɔkɔyɛ adwuma no nti ɔkɔyɛ adwuma no wie no wɔde ahemfie ne posi asɛm no yɛnyɛ nru hɔ baabi a wɔde yɛ wɔne ne ntam transactions akɔ so no I just want to be cleared and clarify deɛ wɔka no ansa na baabi a ɛkɔdi yɛ no aba mu mepatwɛ ɛno deɛ sɛbio ɔno ankasa koraa ne misa asɛm no wɔ ahemfie wɔ a yɛka yɛnwieyɛ ɛna sa asɛm no ankasa so wɔ n'abusua pani wɔ a ne so yɛka yɛnka nsiiyɛ ahemfie hɔnom no wodeɛ meba wo ahemfie asɛm no nhia me sika sɛn na maame de ma wɔ dan no ho first mepatwɛ estimate na meyɛɛyɛ asɛm no kɔpie no wɔfa no anim no estimate a meyɛɛ no ɛka asase no a ɔtua ka no ɛho no a meyɛ 100 and 500 ɛna menyaeɛ ɛna ne wɔfa bisa ne sɛ ɔno nso so estimate sɛn ɛna ɔkɔyɛɛyɛ ɛna ɔno nso so ɔkɔyɛ no estimate no ɔno nso nya 40,000 ɛna mede bisa no maame ne sɛ 40,000 yɛsɛ singiri ba me wɔfa frɛyɛ no wobɔ sika dodoɔ a memede abrɛ wo din kyerɛ me wɔfa ae bɔ sika din kyerɛ me wɔfa ɛbata sɛ mese sika dodoɔ a wo sɛ mede brɛ wo no wobɔ din kyerɛ me wɔfa wɔfɔ ka kyɛ ne sɛ wo frɛ me wɔfa yɛsɛ wɔfa bɛbɔ sika dodoɔ no didi akyerɛ me wɔsɛ mese sɛ mefrɛ me wɔfa so bɛbɔ sika no din akyerɛ me sɛ wo na abɔ sika no din kyerɛ no daade wo na wɔfa bisa yɛ sɛ estimate no meme nkɔyɛ me deɛ na wosua wo deɛ ne yɛde baeɛ na meme bɔɔ me deɛ kyerɛ no na woso bɔ wo mese mebisa wo sɛ wo se me wɔfa frɛ ɛma wobɔ sika dodoɔ a meme de abrɛ wo no din kyerɛ meme wɔfa no na mbisa sɛ woyɛ sɛ sɛ me wobɔ din kyerɛ me wɔfa no because saa da na yɛkasa yɛyɛ conference call na megyina so o conference call enti wobɔ wo sika no na wobɔ wo deɛ wɔmmɔ ne deɛ nti sɛn na akɔdi ne wɔ se sɛn mese 360 million 36,000 wankasa saa sika a wobɔ di wo sɛ dɛ na wokɔkɔ a 40,000 bibisa wo sɛ saa 40,000 sika a bɛdi wɔyɛ 360 million nti sɛ wo deɛ ka kyerɛ me wɔ ha sɛ wonim sɛ sika no sika no a wobɔ di no single room yɛde saa sika no si anaa asɛm no bɛfa wonte biribiaa sɛ asɛm bɛfa wɔmɔ di akyerɛ na wɔfa bisa wɔfa bisa wɔfa di ka to ba wo sɛ that time na meba tie me that time blog no me ana metɔ ɛtɔ baako 4 cities enti single room ne pot no koraa no yɛ use blog wɔ ho ta me de na meka ne gya dam to bombo basa ma no wɔfa no saa na wɔpanyini yɛ meba to bombo basa de ma no wɔfa no hello hello mtie asase no ɛda fae wait wo say Mr. Gasina Kaswa. Swafae. Kaswa Bone Road. You are not on the assassin or only me fear. No, still land the bay, Abusia Bay, no Massassin, no Kaswa. Media, the Biacotas, as no man could be as a Muya Busia Bay, or Munia Busia Bay, and then Medica catches as some no one in Sio, into Omra. The Yanka, and on what better, and Tomla Yanka. Bushaba assassin to few more dear. I want the name in Bush Nango. Denture Bay, side plan Bay, assassin, no mayor, Sankratan, and Tigrata be a new. Tifo, why now, Jessica Mano? Then come on you are to Quansia and the Minamidina, yes, Edmano, and to make sure that you bought assassin freedom. Mepatwa me ɔhene no nim dia ɔno so ɛto asase no ɛde ma yɛ ɔnyɛ ndru ɔhene ne hɔ wo se woto asase ne firi wo bi hɔ na nipa ne wɔ abrokyire ne namba wɔ mepatwa sɛ yɛnyɛ ndru ɔhene ne hɔ wo se woto firi an individual bi hɔ na nipa ne ni Ghana ha ɔwɔ abrokyire ne namba wɔ ne namba mepatwa no namba ne de ɛyɛ amahwehwɛ because you said the minimum number ọkọ no more using the minimum bill. See what you sika ne ma no ode na ni ekwokyere as old and learned as you are well me some krata bia na ogitum se wato asase. Krata ne de o ma me wa tukura o ma me tiase na me so no ma me wa tiase se. Krata no sika na o to na asase 8,000 ana auto ye. Nti 8,000 kura no.
ono no oti o payment nkaka nti o ka ten say asase wa to no obayan krata nye sa sika no mu nye 8000 mu no obayan krata wo enti mi pacho enti krata wa ya ma wo no we he onye krata ye asase krata no obaya eya oba no no obaya sa krata na ifufu asan enye no obaya utu sika no ma no asase na da ho document bia ne ho. But I say, me say for how many years Nina utu sika no ma nipa no asase na da ho with no document and obey you keep giving you money yakoto abo yakoto anya yato blocks. Why would you do that? Don't repeat my questions because I'm in this loud and clear. What's it? Me pacho oka samna kan makoma kona min chetro mu. Mi bi obi aye. Me say. Oba na ti wono na anyone wa say ote so na wati wo kunye nipa hwea no aso no abetena TV so no kana sem sabi asabi wabodam keke na enye se odi sika no me fa anye dme dan si o dan na witness into omra no ma hwe se me man so ni sem sika bi odme man bia obi o ya dance bi ma me e yo no ankasa ni oba no odi be bia no me dia chance sika we o so dia be we entumi nya dan ho dwuma po. Say no, ye tu bofra manaba and crying. Yakupon ya duma china, wani aposifo ka ho. Ya bese e kwahwa asase no ba bia, wani ahemfie kura asem no ho. Problem bia ne ho. Okay. Enti say yakwasa na mo ni nyina tu sa na mo ni nyina ahwie. Ni e finding out. Say would for what shada di nyansa kwan agima mi sika ya nya odai. Oh, na say ne dia ya ba na mo be hu say dia wo kana na say dia me kana ya no kura na say nya no kura. Nti mo dia mo mra. Say ya no kura ye be san ho, but say nya no kura ya nya wo dai. Me just one kura ho and after the mission will be bika meka. Into the mini problem to you to come here there problem ma me. Mo ti aba ne ya ko ho. Ya kwatna kwa kire mo dan no. Ye wi ya kwa ahemfie wo so ne dia say ye ka no. Ne ya ka. E dan de say wo. Bibia nsi no kwan. Now when you said you were in a friend, threatening us with lawyers, me lawyer friend, what do you mean by that? Madam, me fear no free Kumasi by a minute because as me fear no bad and I go into me, you'll be a mayor. Mama, we are men and me didn't matter as a man, that's what. And you shouldn't be down from 2 years, 7 years, come to my mattress. We are free and come away. I mean, mattress, and you might win that's what. Yeah. That was your only the we just know we are matters and you to a man and be there for 2 years. I mean, Thomas has been now so. Who will be there if you're the Carmen? What's the other? Papa, just say, me, Maui. You see, Dama, when I make a toast, and I make quite slow as I me one over die. Me find some me tell us, we think I buy all the one of people. Me matters and you might have 2 years. I'm going to say over down 2 years. Want to mean I'm showing some never come some mother don't fear. You said the minibus and Libya. And to Mr. Abedi one and it's my dear. Samson, you allowed your wife say already lots of insult when in a tam bebre one sorry catch that what you say one sorry no fra Hawaii. What's it? Catch that what you say. Messages now was send them more buying and I am about to play them. But on Shani Kasamu, yes, one sorry and your meme so station. Then the wife of Kassan said, since I aware about everything, into the necessary to work in I am through. Me I now say you me picture out send me a criminal. You me picture ko me a win me tie. Me battle bo. Now who come as there 2 years? Me a criminal. I don't know what you mean. And then me bro ho pa ya wo die. Single room na me bro dan ka say me see na. My bro ho say wo die. Dancing. Edo to bibia na me bro ya. Mr. Dancing. Dey na ko one for kwa from say. Mr. Dancing. And what go na wo dey picture akoto. Mr. Dancing. Can you keep quiet and listen? Ya be ka wasam. E dan si wo bra na ko tena mu. Bra na ya. Who bet here the American one ah? Me ba dey. Who tie the American?
Daddy, I can't cry now. I can't just keep quiet and listen to you. You can't open area. I called you. Madam, you packet him. So back Casabian. Can I have friend? No, some can find. Packet him. Some mama, I'm so sick of him. Say, your friend will first day no plan. Who deny knowing mommy? Who's on him the baby? Very good. So, like I said, won't find your bush. When you bush, I find him fear now, some no war. I would be the one. Fine fear body. You say your Kaswa road. I find him fear Kaswa, the Oka Kaswan carry, Liberia company. Madam Bacho, me. And I'm going to catch on with me. Mopa, Mamma, Medimoko. Hey, I find him fear now, some no war. I perform the Sabbath into the umbrella and Quatrano. Never him fear, why in the Bayer? Meaning, Daniel Bianton, who was a couple see me. Say, I find him fear now, Sabbath. Mr. Wakaswa, or Bone Road. Oh, why if you want us, and no, he didn't know what yes, I'm not the same. What's the same? He the same. Madam, me skip and another say because of Sassing Groom. Oh, I am not saying so, Johnny. We are having some interrogations. Oh, he did this. Hey, dear mama, he did an announcement. That's all. Some evidence behind Wamra. Yeah, who are you, Mra? And your mammy educate you. What's I do? Say I do picture to TV show. So who share news near friend MP Kranwa. Nippon in the Casania transfer on phone near in the picture too for us to know whoever we are talking with. It's Yabo voice recording it. We have every right to put your picture on the TV. We never declared you wanted. Yeah, and declare was a way to put it. Bonimano, so my message that single woman, not the picture to Yasina, no more message that Casaka, they do that to me. And a single room into the picture about to as a criminal. Now criminal so you see Mukayan face. What's the winning mobile? So we wanted to post your picture for people to know. Say, hey, and I say we are misleading, and I say, you'll be for and Kasana. Next time, no, not for lawyers. So we know Obana minimum in rare name. Maybe me wife and my friend minimum in rare name. Into Omaka say, wife about. Me sometimes a fraud for them. I'm to me fair from Mr. F fraud and something. Most of the time, you know, so me who strange no mistake. That's Omaka say, you say, I'm a cat on me, Yamajuma. Into the benefits of the doubt. I in fear cross 71. We just want to know the palace. We want to go there and do our findings. Support station cross and see idea send one in some. I'm done with you. Maybe okay. So you be fro. Oh now Becca. Afe na hima. And then na dey. One year kasa. Lawyer Sunday man follow lawyer proper dey ada na. Tabio. Obi a lawyer. Abusia be na lawyer nim. Lawyer ya ba kope. Obi anfa lahima me say adentin na dey afi wo kasa phone so. Send the picture. Ya free no. Me wo ho na producer free no sympathy minino. Second was after was minimum bullshit. Also you so bullshit and kwa na ha me. Okay. Number 3, yes free bi na. I producer a testimony say, "What's you ma me no? Okay, e bo wana Hwadum TV." Yeah, Sunday man o. Se bo wana obeti ka Hwadum TV. E bo wana ye de kasa ye frɛ no switch off. Mami we kura say what the number ato blacklist. Naima e bo 130 a ohu ni ho Hwadum TV. Yes afa dia sabe ayo ono a obi oso oni no. Tabi mo mi anya di papane for sa. Okay, ma dia na bia pai. We Facebook na se wo ba ten na me dia na we no kra ho amode mponi. Ati afa so. Papa chwa me boa. Na oba no we. Enti wo ba friend jai agina phone no so ana. Okay. Enti oba bia na wonyemu a one eye ayibi ebi nko me enu nko tobo safo o sa se foforo na o fe ba se ye like a cut
I'm saying my young kaka na yenhwe ya the video no to so sisi ya bra behwe bi sabe ya wo be kai sa no tam o de tam kita na monko enti bra Facebook Nhyira 104.5 YouTube ni Nhyira TV Adum TV ya dem TikTok ni official Ohemaa B ni ya BE na bra na yenhwe video no yenkwa video no mansia say dem dada na me so me kasa okay men so say me ba e de na che say me won fe chance say o go okay eti dia na we ne wait me kai na him out kai me kai pa we na dia no tu ra no ko boy no o se ma be ne me na yes I no kan sa na we kai o sa na we kan and so we as again by no sentence hey ene nipa hu so nipa na ja why say again na ba say ne me na ano no so ne die yeah ana ba ni nyin say udu fia ya da ade age kra o se menyem ana boy say hey Mary number 2 yeah ya no da ade age kra o nyem oh ana me their voice ne te ya kampe hey ana boy say okay fatu mama yanko mama me say too many me pa cho no was tobo me ba no den papa what that tobo ye kwa de mako ye kwa de mako me pese me hu say na woni spoon mimi mom na me call for medicals na me twa bibia de Sunday o say me call ye no say na aba obwa me meboa oye ni nyina me ka kire ni say untimi mfa nyinsen enko na jai den aka kire ni say odebeko wo tro pa o nti nyinsen wo na me de kwa medicals nyinsen wo na me de kwa medicals so uko na Ohemaa ready me ntwa no nyinsen ne ba ye no o ka kire me say we student etimi ko nyinsen ni ntimi nyinsen no o ma me hu ska 2 times mo adansefo kra wo ho e ma me di nyinsen no me ma ska 2 times Ohemaa o kare kore won ka dey na kore me ti wa adansefo Ohemaa me ka se mkiro me ntwa tro me nyina starting ni dan wo kan me ba tobo ene no wait what you me ko perpetual so train what time yanko de makuma ene de wo ka chem se wo share perpetual no okay enti dia na we na aba no na oba ha no onyem eni nti yese waye mre pa enti nyade a wo betimi aba but I want na nka menya akwa homa no so bia enka mepe krache won te say bacho me ne ba no say oba na nya oba ne ba ne de me ba because o de abeto animu ehunu animu ama yakoye matu ne din ehwe no ti wono na da bia akwara ne nya oba na me de beda mo se mo mboa me na yenye die ne na me hwese me ba ana senya ha ma to aso ahwe nti uji hu de sa akoda ne ya oba me ji me hu di because o de beto animu ayam pupu eti ya enso ye di mu aye ko fe no to nchen wo sisi mu de mpaso agora wo di ye uji hu di me ji me hu di se akoda ne ya oba me ba chon ti en kan die ne no all right je wo die ne oba no nanka oba ya ne die ne enti kwa bia so ne nsa be ka ne die doctor me ma kwa ba na what to say me adi one na say ye ho ye chajagu me enko e mente pacho yentina yenye verification checks okay pacho obi antene die me se bra Facebook Nhyira 104.5 YouTube Nhyira TV fa TV to Adum TV die ne hu konkonsa a pai say pa betie bi ne enko e okay wow package no different this time we better tell you second page second page baby am for ni okay then just some verification checks kakra okay ti pacho ko e ma ye wo Isaac Amankwa na ni mfoni da ho no so pese say e ono a Isaac ewa okay pacho yako perpetual sifa yeah e ono a na abofra di ni spend love eduwa Amankwa okay Doc ye brain nti wo hunu we no kura no be ma no oni oba ne me nyina no ji omo dis akodan na so ba na de threaten no eti SS 79 no bo ba ku me no bi so ne enko conclusion but the answer first one na D3S 1358 no first column ne wo no Isaac Amankwa DNA markets the toso ne perpetual de ana de toso bio no spend love
Okay. DNA markers. The first one I believe say Isaac Amanko nya 16-17, and na Perpetual nya 15-16, and na Abofra nya 15-16. So that means that Abofra no fa maame no 15 and ofa papa no 16. Okay. Yeah, share the next one. VW and from available factor A, and only Isaac Amanko nya 16-19, Perpetual nya 16-17, and na Hana so no spend lab oh ya Abofra no ofa maame no 16 and ofa papa no 19. Okay. Iti doctors for no DNA no who say who party be say DNA markets ni nyina no abofra no ofa papa no baako no afa maame no baako papa baako maame no baako ni nyina mu nyina so who say no mu conclude it when patron ke yambra conclusion no okay oh man trade am post am marefo what they ato so okay yenkwe ti conclusion they say the probability of Isaac Amankwa being the biological father of Spendilab Eduwa Amankwa is greater than 99.999%. Therefore, it is practically proven that Isaac Amankwa is the biological father of Spendilab Eduwa Amankwa. Okay. The genetic data are in accordance with Perpetua Sifa being the biological mother of Spendilab Eduwa. My patcho bro for 20 years they say papa friend Isaac Amankwa the papa ne Spendilab. And I did an answer say, my mere friend Perpetua, the man so spend I try. Who's yours, Resri? Oh, boy, Henya Kakanya, and you buy, and no buy, no papa, buy. So say, I dare you say, who is care command? Yes, your mom fights Candyman and your back. Okay. Did they now take a sample? As you, the man 500 is got him say on to say results in the bed. Dear Nebeba, into 1 year, can do say dancing. Okay. Enti Perpetua sefa ya na no ba ye yesi wa ye mre dia ne no wudie enie dokota kenkan adanse nyina abam akoda no eye Isaac Amankwa banti free na kro epie wa no biem se akoda ne nyane ba emra ne wo bika wadaroma ne ba ne akoda no obere Ohemaa mesro last year na me call ho na o twen sika nyina o ka che me zema mi nsi fi ho biem eno de ya ye die na ya wie ya fa ne be ka ho asem to de nsu de maboa me ama yetimi aye die na mo nsa mboa me se de be ya metimi aha akwara no en de ne post a threat nti eno e be kwa post for nse o de onna na mo papa twa ya be shase ye de kan ka cho se ne be kan die ne no wo ka so ya mre ya je atum ya shase ya frewa wo mfa ko no enti akwada ne de wutwu mu ne betene ye pe aye Isaac ba enti mane kwa mane hwe no na wonim na wosi wo so obehwe ne ba na ma posifo anase wudi awunawuna bia awunawuna na ye be ma posi achew ti mane kwan time e convenient ya nya hyehyeye on hwe ne ba kama na wudi otira ye wanya de ohwe oba ma wo so mbe kaka nya oba na no ba cho sa ba pem akra okan o se be ya me ahwe ya be test na ma agina ni so enti ya be na afi ye ne na ye san hyehyeye no anya kwa oba no why doctor fa wacha kwa tu joy na yenko boy pato blueprint DNA de Ghana ha nyina ina ye ba DNA mu nsem ye Ghana nyina ne number 1 e ba so pe DNA de nya nkrata de tu kwan o pe ebi pokra na ye ba ku pokra ba friend postmortem DNA a no ye se fan se bia de shebe free na bia be so hu se ne ba bi o ha nyina ye bi o ho ya DNA office Kumasi yo asafosnet for no and ankran so your down suman sakamai ho and East Legon Obuju. Now the telephone number is 0547 11 39 57 0547 11 39 57. Okay, it's a blueprint, a DNA, ho ena wonum be ma results in kwaje kama ma bibia kofa. Mame, want to say me kofa but mame ni omunya nya ready. Ti enko. Area wona buy den e donam. Say ya na baba nkomo no dia just ma kofi kwa reza sanchina waba. Enti mi awani ni enko. Yes. Oni mi bati na nem ti de bi ma wale no eni mu ame ba kwa me ko ya no atiti ame bi famu sa na papa ni film
ana waja me nkwala mienu nti ma menye adwuma nhwa me ba ana to ono de on tista ana msi you ana menene tinaye nti menene tinaye no na menene wo baako edi ntokwa samsi dabi de na de ho na moko say o kwa bi wo ho onyi chop money to no akofa oba me koka obabu me ama nyeize ni na me so menko na mesako a ye de a mesako wale atawo enti me tina ho ti edi kakra sa mlebi obo men na nyeize ama me ko ka kire ni sawa ni ka kire me se menko han dan na eye hunhum na wa wale ani sa anya sadakro hunhum be anu de wanka o se eye sadakro anhwe ya be kwa atwetwa sikan o ka san man kasa me se me nko ba bia na me te ho sa na te se nyakopa ya adum na ya yesi efie ana menene sa wo ba ku kan na yetu di efie ni mu ayete no kakla no wa yimi esi abontim no wa sisa menyama tu agu na no obusiafo we pa cho me busiafo Togo enti wo yo ho de ma hwan onya me ho ade onim ba bia me frimpo sa woni na trend ye ni 12 years ni onim ba bia wo fi no you friend aware okay ana menene te sa se me kutaba me so me pese me firi me ba mu nchen ewu na hwe ni ho am de beja me ba enti fiti asia no na pa ya jeje ho manenye de na papa bi ato asase ama ne to asase wo ne ho nya asase kuma na papa ne ka che me se o twa half ama me na me twa ne kakra se na da che menya bibie se me ba mo ana me se yo me se me ne ba ma na tie ana me ko bo ba ma amane ana o se o twan na de me je ye kra minimu se asam baba ho ti meniti ya no wasako jemi die half na kane die no ho ni na echirma nkasa ti me banza busu mienu koye na papa ni bai se opesikako court na o asase fruit wo na oba na obabo mi kunu amane ana na me sheda mu po na ofre me na me jesu ana se papa na aba se wo wasase wo ho se me wo ska menye de me mfa ma papa no ana misio na de menye ska ba won konya mbo achina oba mekwa yiska na ye na ne yakohwa asase ampanso nyumre ni duye na me fa me bank card no na me ko bank no me ko 20 million pia ti me buy no na me diska ne sha me kunu nsam okay uyi 20 na the bread tuotua etwere ba mabo etuotua je so ma me etuotua enya se eto be mabo me se etwere be mabo etuotua etwere be mabo enti oba yi a ode be kwa koma be ma yo ana me diska she be ma insa ade chi asase wura ne bai ama me ni na na ekohwa asase no ana papa ne diska ne she asase wura ne insa ana me de ja me ye adwuma na me twa ne kakra na me twa be ma no ankasa de na no ye asase lo twa sai beva ne se me twa kwa ni mu na papa ne bae na me niska ana o se na me ko ne o se me sire na ombo me bo 1 million na me fa ma papa no o se o niska o de bedidi ampa o ma me 1 million na me de ma papa no tika obo no wo ho aye 1 million no e ka obo ho no e kire no na o ka che me se me ko achima ana o se o bae no ana papa ne bae so peska nti o ma ne 5 million e ka o ma ne se o mani 5 million esa 5 million minte ho no yi o so mani se 5 million anu eska be ya o sa atase ni sikan na o so mani se me o se o mani sika se 5 million ohe France fo sika ya Togo fo sika o fa ba sa se no 5 million 5 million 550 ha hey mami wona okunu si ochina wo beba no mami mfa asem no nhye fridge wate na china wo ba wonie wo sane mbo no sane emagu ne ahade wate ase nti wo si wo ma ne se meme die sika no ya
That be last one, yeah. Woman say. Last one, the money 20 million. 20 million, mate. Now, no, it's not some man. Actually, na me chia say, see, I'm a chia. Me find so no need any can. I got 20 million. 2 million. Now, 60 million. Okay, until last one, no, I will both things to say. Yeah, I will say, woman, no 5 in. Who's the man say? Oh, no, the man is. Who could the man is? Oh, man say. What's all money 5 million? To make me free to my buy and no bomb my money. So. Oh, no, honor chef who go and be anjing no way. He said, we are near the what be and chemo, mechanical natural. Because any pop bonia dosso. One canaba. You may be able to TV in Chawama. Oh, yeah, yeah, there might be a hole. Now, you're chrono. Oh, now also man say. Who could man say? Oh, I didn't matter coming, just say. What's all man say? Maybe I also maybe quite my buy because will be actual. I see 5 million. Will be almost church or by me pay the correct word. Who want money here? Or mobile cancer match on Facebook for Nana Matro. Cooking at row. Also man say. Who could man say? Well, money 5 million. Tiedi, oh man say 5 million. 5 million. 5 million. Dog what they say? 5 million. 5 feet. Finish our. Finish na masika mu yedu no. 5 million. Finish. But last one. On so better. What's that man for? So that was them go. Bona me here. Oso man say. 5 million. Oh, can kese kakra. Oh, there be the much one in no. Say. Oh, money 5 million. 5 million. That's right. You better 5 million is what now. My uncle here who ya deal faith. Cause faith of me party can America so we can. 5 million. 5 million crown I got coming. Ah, I'm saying uncle faith na ye ninko mo wa pomo de hu hia me doctor atena say erunti ye ma wo no mo akwaba. Papa, now to say. E just Ohemaa me ho ye pa na so e. Enenemu. Oh, I feel so. Said the Bia, Yamia Yamono, sa. Yeah, that's it. Yamin son, I do know. Oh, the Bia, Yamo for frost. Amen. Come. Amen. Fresh. Why come on? We can go to Dubai and see. Fine. Sir, 5 million. Yeah. So the buffet homeopathic clinic. Okay. Caneno Nanka is screeniwa. Sir, 5 million. Yeah. Nanka, Udinin, be screening. But a nay, I don't binti. Wow. Yeah, screening for free. Wow. It's our 5 million. Okay. Oba, you show we screening checking me area. Now dear no. I be. Wow. But wow. It is as can say when says there's a ban of screenings. And the labs are. Obet me about 1,500. Just to know the disease. Okay. Would you correct Yarena Hunkuano? But Namia Dumunti. Prophetess Dr. Elizabeth Asari Boatma. Or yen for free. Into Facebook no so. Or share wa Adom TV. Baby, I would say be and Shrine FM. Bra Faith Homeopathic Clinic. Never says Sikano. A show. Come on. Take advantage of the free screenings. Know the state of your health. Tia show of you know. Now the muka krabi. Akojiwanro. Wakufia kon mama why fair why come on. Na nam ho. Obi di ni sika be shadow ho saa waja ho. Na ne tamfo abedi na ade o this cano e de aye no huye na se de atamfo sinim sika di no yeah so obi town no obedi wade na ode sika eye no huye a wo asama no kwa rebe ho osama rebe ho it's true and until no Faith Homeopathic Clinics take advantage of this. Okay. Know the state of your health. Unama wo koba wa ye kama what is the state of your health? What pomode to say because ya there on training di ngomo maso and on trade bibia ngu ho so wonya yarewe and sana even clinical symptoms and as signs ebe dead e wo nipadua mu no yare ne ncheye kra your conditions bi o it be show ho 10 years 5 years say your liver infections and impairment utimi nya viral infection be in the liver ebe show ho for 15 years. Okay. Na en show sign bia na oba infidie any enu I say advances so much. The role, as I say, technological advancement a play in medicine and why they and now my Arabian take you by surprise. Now idea yes as me make the bia who sika
doctors wɔ hɔ mfidie wɔ hɔ nnuro wɔ hɔ nso na yare de wɔ sɛ ne nyinaa ne sɛ wɔn ho esie o ɛnu ti na yɛ sɛ bra na take advantage of this free screening no na yɛ screening onipadua no deɛ ɛkɔ so wɔ onipadua mu a kɛbɛ hintaw a ɛbɛba abɛyɛ ya menim sɛ wagyina obi a wɔwu ho pɛn a ɔyɛma wɔhu obi a wogyina obi a wɔwu ho pɛn a wogya no ho a wɔwu bi da ɛyɛ na ahomete me nana deɛ na mewɔ ne ɛyɛ serious yeah ɛnkanka ne ɔmo mu wɔ yadeɛ mpa so hospitals ahodoɔ no so yɛ skani a ɔmo deɛ ne ɛhu kyɛn obiara because onim deɛ ɔgya hɔ akɔ asɛ yɛ gye bibi wɔ ne nsɛm na ɔno nso puru sɛ ɔmfa ma na anim a ɔde kɔ no no kyɛ sɛ onim deɛ ɔgya hɔ akɔ but ɔmpɛ ne saa nso ɔkɔ ne nyinaa ne sɛ ayɛ too late na sikani kɛseɛ bi a na ɔyɛ politician kɛseɛ paa wɔ Kumasi Ghana ha ɛyɛ dɛ yɛ ɔbɔkɔ atwoma bɔkɔ ya ne pɛ sɛ mɛbɔ din yɛayɛ ne kaa ne na within 24 hours na ɔkɔ na yɛ declare ne death no me say for 24 hours na abusuafoɔ no timi nya ne funu hɔ ɛmfiri mɔkyerɛ hɔ nkɔ they can't believe it ne cars ne fie account so fit ahwe nya no it just say esie no na ɛno na ɛyɛ no tini ɛka say know the state but hwehwɛ onipadua the fact is health is not the absence of disease the fact that say you want to yare mpa so ne just on audio ya meti abaro dindindin say just say mfidie na mete ho na me check me ho da bia metimi abegyina ha kasa den so ade be chome tese me ko ya ne betimi ahinta nipadua nim so nitini e incubation period of any disease now during the incubation period no yare na bawo but enye no time a wo behu enche sa wonyare enti ye won kofo bebre o mo yare won incubation period o mo de nam etimi twa me hwe da kono okọ so what just say eno no nche se no onyare enye new stage a ono no betimi detect na clinically eno ti Faith homeopathic clinic e de fidie bia ba okay etimi detect yare no at the nerve ending stage yare nda so nerves mu a enye new clinical period a even certain labs grab betimi detect no na fidie na kire a circle baby how will be red wow now you dive into it okay yet to me na upper hand where because ya mana nwie na nwuma na ya che no tinu an se ya de na chiwa de kan na ya san reverse ya dem quick okay e basa wo moka unse sika usa you avoid the pain because ya rebi ho a o ti se nimo when timi kro obet te wontoma wo sa wo ho aton so sisi achia o ho aton so sabi mo ma sama te ko fom pane bi e de ko hye obe me wo epia wo te preprao no so nam chen na moja na mo chen afa wo hu yere kra wo timi nkono ho o yere so ya homa che bia se wo ba yere nim se wo ba wo George na da kofa Johnson dem Johnson wa Johnson sa na me atawade me sro Faith homeopathic clinic okay na yem wow okay na ya sa otifru na unsu fana man the phrase is here 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and crying for ye ade bia mamo special because of flood ne ba mo ho no ma sha se yare cholera no ashase beba itimu nyina mo nko Antieku Junction Faith homeopathic clinic branch na ho no okay take advantage of this koye free screening phone number we abra wo ya 0540 710 940 0540 710 940 Ohemaa ekoso at all the branches okay and I'm saying Canada flood and Washington no there were more attention pa e wo obi an take advantage okay na onko hwe nipadwam no hu de ekoso say de be ya yare bi me take you by surprise all right doc for 2 minutes so so dey enko say wo Kumasi abeko Santasa ene makokobin 18 wo okay for you afọ na nko Poly Junction Landry Managers Road Bogo social road as clinic Boga Bro Sanechi wa okay Takwa this your Anaji police station now in my own say enansen no yare akese na nka ye mudi yan tibida ena abagana and na yare bi also ana ye mpanifo ene eye nkra nina is as a result of your lifestyle say the Ghana for yesi boy bra yensu a ani na say ene ye nuane a ye de agrochemicals asenity yare bibiri ho na ye mudi ene ye bonidi yare bi ho a na anka ye mpanifo after 40 years ene eye nkra 15 20 years because of our lifestyle okay nina ntina ye de san fidie naba se oba boni say accurate diagnosis is a half cure. Yeah. See, yetimi hwehwe ni padua ni nyina ewie ni hu adekọ potia eye wo a eche se o yare no
yɛtwa ɛfɛgu enti yɛbɛsrɛ obi a OTNCC yi sɛ tutumrika ne ba Faith Homeopathic Clinic na ba Faith Homeopathic Clinic ɛhɔ ɛne ɛnam holistic healing mekyerɛ holistic healing na yɛbɛ heal mu a every aspect of your life being it physical, spiritual, and even emotional conditions you be treating now. Okay. If you fire any free as see a cry, into your be a atna watch say a stroke, say a diabetes, say a hypertension, say a hepatitis B, say a winning a ya, say a ulcer, say obani bema matna for so long, namunya a warno. Mon famra Faith Homeopathic Clinic. If you say, on the Faith Homeopathic Clinic, a honey a day. Homeopathy kwano so homeopathy which is holistic and alternative treatment ye befa kwanya sa bebre so acupuncture any massaging any you know nkete befa ebesa arena but you fa numbers ni sisi WhatsApp number obetimi afre of train ya bet your location be ebe 0244 58 38 59 0244 58 59 but you go number ni 0275 96 94 14 Yare no say ya modi and chese yes I feel say ya the machines and fide nwa so Faith Homeopathic Clinic the last stop to all your diseases. Okay, all right bomade na fa wani echire mu ewo ho na kwaje wa yare hwe ba bi ma me ntwa me ho na yenye nkrato kakra ye ba ye beto aso ye twa ho basese a Afidie ya tuadi One Agro Limited awo mde kin kom baye achama na so bia so empenifo kan a yemwa yesikela bia obewu live show enunti One Agro Limited awo mde kin kom baye adi aduru a ye friend say la show aba ekumo wa mo woni nyina one time ensonkronsuo tafre sakasaka ntatia emwa hudo bia ema woni enka wo dem suku ahudo dormitories kitchen toilet so abiamo wa mo wa eha bia nyewuhia ni adru efe se la show nko ena kuta pampan sonko a uspray atwetwe emwa no ema wo mo betafre adru no ahye wo mase sa unsaka la show yi such as baako a fa mix ensuo 1 liter bottle wo so kopem se abanane fa spray wo dem ho babia mo ne wo bia wo mase ebe hye sa wo pe la show yi bia to afo ani kire mamu shop bia ye ton sonkro so ntafre emwa mo wa ho enuro bia say ye supermarket tabu so for chemical shop e wo Ghana half an abia. Last light, diaba, roll on, no. Last light, deodorant spray, roll on. European standard, Papa Nuni. Last light, deodorant spray. Na manieno, oka say, mimi unko yungu na miye say, minti. Only ni share 3 months pepe na nyize bai. Bachai. Wow. Mene na nche. Namu ye dodo sayanza nyize ne ba. But your ministry twice. Hey, no way fertile pa. Yenkwe. Enti eba sa no me yes me nini ntene na ama me nini ntem aye basa. Enti emu won bi won ma o ma miska bi nso won ma o ma me enti me father friend ne say nke bia ombre fie metu ni nsensa na asem bia won momonka o mu friend na wamba. Ebo ma me misa we yo. E ma no aya mo ne mema wo ho no mo a omo ne mu da be ma no da obo na ho ban okay once wa mo ho ban enti ya mo mo ho ban na nyinsan ba na omo ye mu nkoyi mu omo ho ba omo ka sen no ka sen odin de sen Rosemont me do yeah Rosemont wo ba ko ma me Rose wan ka bi ana on de mumfo de ni bi wan ka hwe eti wo mpesa obewo a mesrew aya amomom ho ban na kwayigu no de adosu bebre nti o metu ni nsen etire no se wonye de wamba enti no edidimo ana me father de to me boss enim na me boss epe obi kan ho na ye call boy no ho edeko to nenim no se waje atum se onim nanim ti no efi wo ko de obehwe me ena yesan baba enti na mi say na owoyere onum se kasa kesi se na wo monte wonka na boy no na owoyere but wanka no kwanche me bibisa no o ka se wo baba ko ba oni girl ni ho bi me asemo ka che na baby otie no wanko hoda se no mo beye adwuma wo ho no me ko ho but me hu
sɛ ɔno obi te yeah nti atwe no last time bi me wɔ adwuma ma na yɛ Monday bi ɛna meyɛ sɛ mekɔ no hɔ no mo mankra no sɛ meba no nti na ade asa ti mekɔ hɔ no mo na mekɔtoo sɛ baabi a na menim sɛ wɔte no na otu afi hɔ no mo bɛɛ 2 weeks a na menim sɛ ɔnte fie hɔ no mo biem nti me kɔ no na asɛ bibia me sɛ sɛ mekɔ no oni hɔ a ɛdɛn na meyɛ nti no me nso manfrɛ no nti mekɔɔyɛ na boys bi nso ɛwɔ fie hɔ no mo ɛna mehyɛ da ɛbɔ ɔma adwen sɛ mebɛhwehwɛ nipa asomasi na ɔse me mbra ba mebɛduru me frɛ no ne la ene nti no sɛ nkɔmu nim baabi a ɔwɔ a ɛna ɔmo yɛ sɛ wɔwɔ nte ha biem wɔtu afiri ha no mo na me sɛ boy baako sɛ ɔde onim baabi a wɔte a ɔnkyerɛ me saa bɛrɛ na wawo na me nwoyɛ na wonya bɛyɛ sɛ na menya bɛyɛ 4 months okay yɛnkɔ nti boy no ɛkɔkyerɛ me fie no ba ne yɛ self efitwɛhyia na galamseyfo bebree na ne tete wɔn nti na menim ɛdan pɔtee kora na ɔwom nti megyina fie hɔ no mu bisa agan herbal mixture duro no wo bobo wi a basa to say ejai doctor me makwa ba finance area yeah we am obi akwa ba so and famra Pimson Company Limited yakofa duro a ye friend no agan herbal mixture and capsules Siemens Vita herbal mixture and capsules afi ye wo agan prekese garlic mixture and so e wo ho and ye wo agan herbal tonic and ye mojadro ana ye wo agan malamis and so e twidi area malaria no dro and inti bomodin say obeko the nearest pharmaceutical herbal shop no akwakope Pimson range of products yendu pay bi ato yennu no e nura yenya botre na ya yenhwehwe mu yie pa eye ebibidru crogen na ye dia babonten Dr. James Amo the Formula 1 doctor anya botre a formulating no ne kama na adeba ko a eye unique ewo yenye ho ne se enye se duru na akwakoto anom keke nemu no yedi wachi a guide wo kosi se obenu meduru na wie na ho atọ prekope ansa na ye ne wo awie enti bomodin se ukoto eduru na obefre na ne doctor edi eho enkomo ye onyadwa ne bebre ho a eya na ekwan ekofa so efa so bae no se wankasa atimi manage wo ne oma kakra nkasa yare ne emma ye bebre ho a na nya yare bu okwa lifestyle bi ni ade ni na anti ne se fre doctor o fre doctor ono bedi nkomo kakra ewo phone no so unim so okwa hospital a ye doctor ene udin komo kakra hwehwe ade ekofa yare ne ba ansa na bia ya recommend say koye lab na koye scan enu pepepe na doctor ne obedi san komo no na boa na the most imperatively so wonu maduro no na say yare ne kwa impempi no Ghana has a real occurrences no na ne ha adwen obi akwakoto aduro ne yare ono me yare ne ko no asa akwakoye ade na ede yare ne ba ebiem enu nti na doctor setem bia afre no ofre na obema wa kwanche futu kwa abefa so a onko saa ne oma na ede yare ne ba ne ho biem ara wosam se nipa bebre yare a omo na kofa yare ne bro mo omunim kwan yare ne fa so e ba e nti obenu medu treat na yare na saba san komo no ne se futu no and our doctor dey ma numbers no e 0241 604 702 and it was 0244 718 557 it was 0500 88 90 and a 0500 88 30 winning numbers are Pimson Company Limited did mama me no nin komo kakra emfa agan herbal mixture Siemens Vita herbal mixture and capsules no na ye drone formulating say ye adwuma wontini mu no mpemu na afi omoja mu saa akwa miensa na nyoma miensa maka ho asemu no edi nipadua no akone abadie mu intinti mai pa ene nti o hye ye yana utie ya bomodia se obekwakopa duro ni bi na wanom na especially ye maame nom ne enuanom mba no aya na duru ba bia na menstrual issues kakra aba and I'm say I said encobadia ultimate menstruity ebia 5 to 6 7 days but obi ho ane de na ba enam ye no 2 days 3 days na twa kai hu ni say sa moja na amma no ni na be kwa kofa yare bro ni be ka say metabolic waste na ebobo no system ni be kwa kofa how kese enso e de abra wontu be hye no nso no kwa koto aduro ni bi maka twa say aduro ya formulating with no banana ni time
purely herbal herbs and as a purely herbal and I'm a patch or ye nubnani ye new tiny and no one. Dr. James Amwa Aya or dear Drenaba, Onumbia, no one is a baby, a mojano ataibia, and a cupushino, a unifri hona bana bibiaco, come and unti no more no druni be bia danciano, a ye be intimate comfort, Eddie Amawa, wash me say, oh, in Sabu how, Ebiana on Sabu in Sisiso, Ebiana on Subuns are right, but I know a yawa no dame, Brunibeka say, inexplicable pains, and a ofemwa, a journal. I guy about me sharing capsules kai nation so quite and to pay in yansu and tons you to pino yet the mr na yet ensure and denom capsules I yet to pino unto we a drone no what friend a doctor chow kwam befaswa obenum drone and intimate more any in sebu how ni nemfi now baby I won sebu more how na ayana wa think as someone so adequate Bruni Becca say libido low libido me patch wo be a low libido so a draw way I come out pa because ayana nyoma enko ye ebasa progesterone no etimi apija ni mo a ema unya atenka te ayatenka sem anase libido sema edro no eya gan Siemens Vital Herbal Mixture and Capsules but money kokoto edu uto via na wa free doctor na de enti a uto edu no wa moden any doctor de ho nkomo ye wonuani bia ebra wo bu nsa no ba wo di ebo wo ye pa ema unya pain free menstruation utimi flow kama na bibia akọ kama ni na no doctor ebe chew na watimi aye e de aka wasecha no abra mo na aboa amatan bia na watimi abunsa kama wabra yawo ene o how biara enso eni atwe na ne sa ni na e bia na also de na akwa infections and I'm saying infections there were different types of infections but e bia na de sexually transmitted infections and as e bia na urinary tract infection a UTI but mo de so be akwa to aduro ni bi na ayana sebe sexually transmitted no bo se bia nsuo bi sebe fi wa seba na pampan a woman ano den pan do baby a na wahemfie ho timi se nyoma enko yie ma wo a edro no eya gan kokoto bi yempese be bobo infection bi adin wo ha ena me brain nti any type of infection or experience and say e ha wo no but mo den so be kokoto aduro ni bi odia ne so to aduro ni na wa free doctor na doctor chiro kan be fa so abeno maduro no ene a contrany afutuo kakra de be maw se de be ya the reoccurrence and say ya de no ensan empega ne mu bi emma so make us say e bia na won so ye be ma Mema sem say no do under one do under a teba form what I say e come mema sem a wa wani chia oni media making and inti ansa na bema mema sem ebe how na say bia be sexually weak no e microcosm of factors and e kwakofa e de sa nyoma na ba e bia na infections ya na make ho asem bi ye what different type of infection it me bema ye what sexually transmitted infections STI and ye what urinary tract infection and after ye what prostatitis and also prostate infection enti bema wo de ne miensa ebubia witimi na esunzo bema mu hyehyɛw aya na ojonso agisa wo chemo bre kakra edu baby a ojonso na mo jedi jonso na chi edu baby a ojonso abosa jonso no mpese beba bi wa wajonso kura wie no na afi na jonso na eba ohun enti ana mema ne bebi on boxer shorts no boss ni mo afofo sa na jonso wom ni na ne se eye ebi ana o prostate ne ho eba hawa bomoden se won sabeka agan Siemens Vital Herbal Mixture and Capsules maybe bema on saka ya no afre doctor and I'm say a drone no target say a remedize situation and yi sa how no e de afi ho e yi fi ho wia na mema sama eba form na aba form tim keja no asama no apija ni mu ye wo nkofo mu dia dance oh the last time I said me bema ke kan ho ma me hu ye no be 10 years ago but me no madru ni bi ne me hu ye wade bi e fe ne morning glory is how much bia no from there 435 no bema ti make kan ho na ma hu say yes obia bema bia say ti make kan kan ho dia anke kan ho na che say so kopa gan no correct yes I so kopa gan na enya sa wachi begu ho say no media no aha be bia betimi ego nti bomodin se obekwa kopa aduro ni bi se hu se umema sam no oba form na nyoma nkoyia aduro no eya gan herbal mixture and capsules eno ena ono maboa na boa ma umema ya etimi apija and I'm say na hu se be ma bi dia gan ho adanse na ye ya na twe se aduro na etimi aboa na I'm say eboa mo pa krofrom for di chem so for tafo ohun magazifo no omo ye adwumaden no munam be hia gan ni bi o sisi na o de peja no ma
okɔ na wo ba na asisie na wo de ye adwuma ni nyina eno nti sɛ wo sɛ wo sisi ahyase ye wo ya edu ba bia wo tena se na obrɛ wo hu oba ba ma ni nyina no obɛkɔ akɔpa agan ni bi na wanonom ɛbɛboa ma bibia nso atimi akɔkama aside that no me ba je bia na a general bodily pains and a rheumatoid arthritis anyhow if you tiri su besi wo na so hunam dua ni nyina ye wo ya aya na wo nom pem awiye mu femfem make say bia wakɔ akɔnya accident mbre bia atwa me afi na de ho repercussions no ana nsunsuanso no eba sɛde wɛda ya ya wo mi obi also de anopa ontime kra ɛne nti na obehia gan ni endorphins e waduro nim no boa ama nnompenum yaw no ehini na de afiri hɔ ama bibia nso etime akama kama hyɛ no so safa ma ye ne intime mo a me se aduro no ɛyɛ gan herbal mixture and capsules ɛno ne ne eyi nnompemu yawo eyi honam ya ni na de afiri because of endorphins no na aboa ma bibia ye kama obi de nso ye koko na cho de ne koko a obehia gan ni bi nom anopa awie enwumre o de oto adu na no afre doctor na doctor trust do benu medu no ebeyi koko asabe kogya na moja wo mni na enso afri ho ama bibia e kama obi nso de eye kokobo so ho obi wa ne kokobo na sabe okogya na na ye pie ni na no kokoto adu bi na intime mo agai prekese garlic mixture ne de boosti ye immune system no ama nkwamo no ho aye den so nkwamo ho ye den a onta anyare de bia maka trust obi a otayare bia che se nkwamo no ho nye den but mo den so kokope agai ne bi na atimi aboa obi de so ye na koma de bia na koma born tentem jinjim eno no ye fe no angina pectoris me ba cho o was a condition na but modern so be kwa to adreni bia na de ne heart palpitation and how o cardiovascular system na nyoma nko yie but modern so nsa be kwa to agan bi ono me betimi aboa wo ye pa na aboa ma oni padua ne bibia nso etimi ay kama o kidney ne o liver no eye very essential and important part e wo nipa wa brabom enam se o liver no eno na esone ewudro bia na efi bia ekɔ nipadua nim so eno anso na san serve as a buffer udidi a na asave aduane ni bi nti obeso de anopa obetimi aye adwuma saa na wondidi nso no anya hoɔden a wodi ye adwuma ni na ne sɛ wo liver na save aduane a wodi ne no anadwo no nti eno na yi ama onipadua na odi ye adwuma kai ne hyɛ no so saa fama ye o kidney no nso esɔne mogya ni na so ene nti sɛ won so timi detoxify these organs na yi fi a omo so ma save no e di fi onipadua nim na watimi anyini atimi akyɛ eno ɛyɛ agan prekese garlic mixture na akwakoto nsane na ye tititi me pacho be hia bi yes glucose no cholesterol am a diagnosis of diabetes a obehia gan prekese garlic mixture obesity me pacho ebia na sade wo mo no doso cholesterol no bad one no edoso a obehia agan prekese garlic mixture be boa pa ama bibia nso etimi akokama ye numbers no me dey 2 anim na mum herbal shop bia pharmacy over the counter and a chemical shop bia wo kwa aduro no obenya bi etimi ato numbers no 0500 0500 88 90 and a 0500 88 30 there was 0241 604 702 and a 0244 718 557 uko to bi na no na ebua wa ye kan gan na so aka se eto se baby na ebobo na fe emo ma memra homa no so sima enum de kwa nso so na fe ma mni abedwafo aba behwiehwie kura e wa ha 03220 835818283 03220 835 8182 83 me pamacho bebre meje wadwe nkyere no sisia na fe yekɔ janimo enten eno nti obaso a besrew na hello chahu mana mami obi ama nso ayenko yanim de ane Frankis me de ade asende unti hwe hello oh me ma he ya jawofa oh me ma so mo kofi ase no tankoji oh me ma no bedwafo nyina mo ni adwuma ne enchia ya hwefo ne atifo ni a Nigeria me chia pa na champion brofin oh me e de ma me nchani ti ade ni no be ma no uye die ni wo sresre na me de futu a me de ma ne se wo ye die na hu se be ma ne ye akola ne ye ne ba ne die ase be ma de wonye na sedie bia se wo ye ma akola no so da twonye ba bi jara be ma no so na ni age no o me jama me sresre na akire no 1cd 2cd no de ko bosumi mi no de 1cd ko no de enya de aye be chama nti wo ye die na hu se ne ba asebie bia se so ye ma akola ne bia no wonye ma no be da so wo me me so me da say hello hello wa imadi hey Ramani Amen.
Kwe. Umajuma o. Ajuma da se. Ipa che o ma mi na obetena ho no no. O dan wura no. Mi fremu amumbo ano. Papa no wa ho. Me ka na waka no nyina anturo, me nyina anturo. Enti oh, bomo de na mko ho no, na mko hwe ho no yi. Na nya mi ajuma. Yo, ne de mai me no e da se ohu no de ehia mo pa. Ha na ka ohu no bia no mani agisa. Janko hello. Ohemaa. Me da fu di baby afrefi. Me pa to bibiri bi sere bi kasa fi kubase. Okay. Wonu ma me na ofise ka so se de oba ho na wase ni hisa kunu. Asase bi hunu. E ya po pa no obo no wo ye kromfo ankasa. Ni sere mu wan mam wai na. Ne sika ho de wai. Ye da se e pa ni wadwenche na ko no de amususu fa mo no. Hello. Medafo ima prewa pa yei. Se menya kunu mi kunu se men kan je se men frame se o yire ne me biem. Se ma me be ba na ni ho ana. O wa ha. Na de no waka. E ba nya zo. Ina wa obi ani reka. So because you so hate you. What him be? I ma pa o ti no da ka da ta kwa di o. So ho. Because I feel when me person me na me to na se kwa. Se wa daru me bru. Ya mo abutre na itu kan se me die o ate. O de ka wa se me nko na me ni wachi. Me boss. Awo ya abutre ma me. Ntia me boss pa di so I wo che. Me nya so do fa kwata na champo boss di echi. Owo me. Mo ya na mukunim. It will be a seven brothers no we ha na papa bo be ka se senko amekasa kranke. Also baba ko fie so ma me da te du so na. Oh to the shigu na ehia ngu papa no ho. The shigu ma me so. Ma me from day one say ke be fa ni na me se busuafo bi ani achi. Ne mum da ka se no so oba ni bi. So bi di no. Na enye ye ne be ne ya dia. Ma me mo sa ya na mo fa mpata bi am bi man bi afa man na e ma no so bu ebo. Mo ka ori abisa. Ma that's the papa or top not by me abe. Sabin brothers or cousin can you cool no. Na dire so ni mami. Na sabi ya twad ye e na okota ponje kura ma e de na fa ye ba receipt. What is the material? What in your cotton plot am obi na sabi. Wan ti mi anye she. Say na ni si na blog na ayemre. Mesra no kom rebium. Say the tie bia mami. Wa bre on pana sa sin the problem for man. So so problem bia. On Chinese scam man ko jo keka no. E de dodo me da si Nigeria makrao. So me da se mo fa last one e mama na yenko. Hello. Ona bi azadi asunje nkan no abajafo. Nkan so pa mama. Ba cha di kan na me kan die. Papa ne ba no. Wonya ai nsama wo keka ba mo so wo ho no. Na tia yonko ho atiaduam. De ne papa ne ye no ye papa. Ya wo kan say wo papa ne bo apa no hwie nso no gu ne so. Wo defend wo papa. Enti Ohemaa wada woma. Minim de mutime yo. Mumu ababaawa no ababaawa na mu one ne maame ni nyina wo munim kasa nti kakra metumi akacha man say bedu ho de mo beboa wo mu na mi sha mo bebre ti enso ye da say last one. Hello. Oh me dafo mi dini sankwa me kasa se ntado atuma pono o me maame na semene dikai no se die ni nua ne ba ko na oba no ba kan san kwase asam we se ni sen kan ni nua nan ka ye hwie adehie we kan nya nyame nko ana eboa sen kan no fon ka kan no ka mo na edidi wan ka be ye wo de aden ana mutuna we ase am nyi trimodede ye no ma bi a enfata aden na maame no so ni dan na sam na wo kan no misra mo benim se anya duru manum ni die mo ye bibia ma na da no kwan so ama asudie ye den aba awradin ka mo ho so ho e pa be mama kire wa gene nko se awradin ka ho okay 5 million ho 5 million ka de bombo se 5 million yeah o china oba obe kan ni fufuro oba the same document okosia 5 million wona no okay Ohemaa ade a megina pa ye ababa ye papa ye hwie nsu agu nsu se wo no obi tena na nipa ne hu se wadwene wo fam
abusuafo nyina adwene wɔ fam a akwan a wɔde di woni abusuafo nso adwene wɔ fam na wo concert party o better mo yɛ anyway oh samum Ohemaa dabi o Christo sumonti o oh dabi okay Ohemaa yeah woni wo bitna for 12 good years papa penimu 50 years onye wo ho ade onfa alomo one to kura be hu abusuafo ene ne te afa ne fala asa hwie nsuo enti sa agu na omuso omu Christo to am de becha ala how onye ma nipa jimi onye anya o so bi ka say nya wo ho na akọ Central Police Station no akọ report because the mami ye nyina ena madwuma asai ena minisika ena chese adwene na mwa hwe ehia wo ete say ya panta ya manta maponche ye ja no kura no wonanam wa because adwene ni sha oma fa ne say hwe epra na ga na epra no ni suro sese ya hwe ye ni ya hwe ni ya ebe ha no dabi yeah obetimi nya accident no wa bra no obe 30 years obenya 70 years no se na na eka no na eba enti abusua no so amwa no because wobi tu bobo obi kura wa hwe kwa yedo be fa so no na nsuosie se de na ma me ne ka asam na bayire ne tale ho friend is me yere enti we asase no wata na won toy ene ono ne nkra kwan so dan duru wa na ebehu okay so what toy so wan to na wo back oba tete ne mogwirem na wo so kura wa gimi chese wo send sika ma obi saa abra wo hunu asase na ni so wo asase na ni so ewiase ehu wa wo bakro betimi ade odwirim enti se wo kuru ya wo ma studio da tie so be dede ha odo brodi minute yankwa enti se wo no obi edilia mankrata asam na fa wani ko hwe ade because enne ewiase ehu okay all right evangelist faminante na so the achichere nante kwan ya Nhyira okay so we cake no ba nye cake ninti na so we asa it's nice beauty yeah because it's for beauty the cake is nice beauty and I mean it's for beauty okay that's why yeah if you see the color yeah white and the scramble okay what they go no ya scramble okay let's go na ma de tie ni na ma on ya jini pa bebre adia ama yensa sifom na ma fineko mesre wada oma kamitufu onye ba ma kira adwene yo so jini pa di mate ya jini pa bonefu adi mo die o na ma wan kasa kra nyu ni waje obi adi me mom de menye hu ni that's right sa na mete yeah tinam kan se menye ne ko ni mo amene mo tie mi suro mu mi suro ni kokoko ko so bi benyame a na ma ansa na sabi abontinsu ni bedi watem no eye nipa oben won wadu atem a kire no okay ansa na obi be kire wase no na de oben wo ana kire wase ayede a kire no na ma mi yaje ni kunu adi abruso unim sa dia warefo bebre oba dia ji ni kunu adia kunu die kata o sandi sika bre no na be ma ni twitwa affordable house okay kire no se wasi osida no ya ne ba ye wo tinusuo saa na be ma bi so age ne yere adia ne yere ne mom ana me yene de wa me nya na ache na tum na ma nti misra se gidie ne ye je amanfo odi no ese ye careful hwe so ba agi ni kunu nua dia ma ni sika wo send ama no gina simidan sika ogi ye nyina nso a edan na wanye den wansi o se nipa bebre na nka nipa bebre bebo bra o nanso sa 2x4 gidie mejiwedi nti enam so mo bi nsa ahyefo mo bi ba amobra nyina ye sa gidie na ogi ni twadi no ye wonkofo bi wo mo ye nsonkonsuofo ogi ni dia abra bobesei akola bi so age ne master di ne nanante ama sese no waboa master na du pempensuo bi ese nka master dado adi kire no master ne ne nsa ahye bo ase enti me bo sese no obey eni na abusua wo so omo sen
Oba na ya hwe ade agu no. Oni na busua no. Abusua boni meto obi tonyu. Oso abusua boni mu yetena ba. Se nyame amoa ebe de pa sa obehye na obenya no yi. Naima, ye wabusua fon, ene wabusua bodamfo, ene wagimi abusua, ene wonkwasefo abusua, ansa na nya abusua papa. Okay, nti we mu classification under abusua fon no. Okay. So obi ahwie nsuo aduane esija so. Agumo de so onwale no. Tabi o sa kwase ampranatwe na man mu bebre wa akukuduro. Utumi fisa ne makotena be ma dem se maba di. Mene obewu. Oh yeah. For 12 years. No was hwie bayire agu so. Ya de wabusua for say. Okay, says Isaiah 1:10 verse 10, Isaiah chapter 1 verse 10 or 7. O say ye onkwasefo Christopher. Ananya for Christopher. No correct. Now some ma Christopher. You were Christopher. A Jimmy for power. Sir. Oh, you were abodam for Christopher. Okay. Bibi abone ma no. Your former kwasefo for Christopher. Ehunu nyanza. Naima. You were nyansa for Christopher no. Tina Christo kan senka me sika nkram de man ka fa koma bang na nka membra na fa so ai dai. Aba de be kwa kosi. Se obi amfele na so say obedi wawu ekobwanim ewuo mu anasa brabo mu na ima me ka fui na oba wachi na de ka bo me ka na glass na wabegina so fo anya hwe family ade bi oso wo hwe ni so adane on tonka light sa eton he Christ on tonka yeton magazine ti wo beji ni sika koto oh me ji sika na makoto wo me twa na ntwen so a na ye de kwa ben police for Ghana ban say na nyankopon na kan say obebu mraso no aye bone o ma hwe mraso no ya police fo say o de bom enti na light ne pai no ko magazine o say hiri baba me dabi o komanda ma anya sa akura me de ka ne na ma police fo be cheme okay ayi tepa boma ayi Roman father aka 1 minute there o de ne radio command mechanic oduwa mechanic ne say ya to ne de fe na IC oh father ya IC na ase no je father no 1.2 oje no se ne workmanship 1 million na 2.4 2.2 masenye be 1 week father akra chesa akra de bi na father kwa no se na de radio no enyo fama de mame naje se wato ana father say mame fasika no mame 2.2 ana radio no so me ba na tobre me to no 5.2 kambom eji cash na tuya na seya masande ayede abre no oye he no free police na police for be fa no koy okay eno father ebone onye bone eno kwa that day na nyankopon ani age se father de no kra ayede aye adwuma enti obi sisi wo a naima menye mempemra bia eme ye kwasia kristoni okay ye nyansani kristoni na fa mra eno no kra ayede eye adwuma ye hwie aduane gu so ache no cheno mane obi wia wa de ache no cheno yankwa cheno your physical deliverance and spiritual deliverance okay nti de he ne enchi wo mo no obi obey oboni bi ohia physical deliverance esa ochino yo betin abo no bro ese obo no because bible say kwase no frefre so to na sum asanka say no obedem otima say cheno emfa no ko police station obehunu ho macho cheno otima say obi eji usika no wantua cheno yes wona oye adwuma ode oka ada say ona ye engineer wanye ne ya cheno usika kodi obi ho a cheno oyo waka kura no so obo no ani so a cheno okunu kura wa kwa no do ka cheno somebody cheno lady yakoro ya do dia ajita so okike ya no ne refi ho amrano be juma okay abusive relationship yeah sebi ya warumpo ya tufu se enya adwane ye bro ye nya we beku a dwane okay na ye nya wo hu ade na betina se me de o ya no hunehuna me o hunehuna wa ofunu ebe wai awa we jai we jalo enofu bete emma ya ma yani na o okay yenya se ya adwene wo fom ya adwene na wo fom a wa be ka cho se fasika wo ho ade sika be wo ho sometimes na adwene na wo fom de so di jimi abata ho yeah
mesra mo yentu yamfo okay you ma bia ensem fata so wa wadiem and as a relationship yeah abusive bro any threatens the mesra wo de fa wo nan mu mirika ntenta pa na dwane na afeso ya maami anasa asem e wi ase pa de e yase nya de o yase adanse ntini edi kwadu ani agya no no receipt hey na wo send this car ko me dem wo sika enti me dem wo sika enti ye ko to anwea ye to aboye de kwa 9 6 ada no 9 awusu ma ni na ho wi ase no ye sia de oni aka ni die wo ye yeah India hu ya pantu ti wiase ya hye bibi wate akutu we be ya yetena akasa nya akasa ni akasa guko dabi chira yourself bibi tu kotompom na da chi bia samba watimi abomodin akofa bi okay all right baby Adrisa udi wa woda mama we show happy birthday pa birthday dikan ko ediama na ya brago wo Dubai market in Chance Live Big Mama gift donko was saying wish you happy birthday pa Emano Sasu na me dofu bi Gladys Efia Dansua Gladys ene wa woda mama wish you happy birthday pa Nyankopon shraw ono na ye see you oda Dansua beauty glam susanso BBB ubenya bi ompaboa bags BBA enti Gladys happy birthday to you, love you so much, God bless you. Now birthday na di one day where it's a personalized birthday time na me demand no wama to you. Happy birthday macho birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. Where maybe? Bless you now. Okay, enti yededa ye nyina no da bia. O say, edi be na guso ma me hwe. Birthday. Just Jessica ne ha. Jessica Beautylicious. Okay, enti a special birthday. By the way, ye nya new year, be the week here muna Saturday. Ye di because she's yes. Yeah. Tikacho na sementia say share from you ba ji ho nyina e be dey birthday. It's Beautylicious but just for a while now. First in my brown so be here vitamin nam ha ne vinam ha. Yes makeup ne kwa no ye mama yo yes. DJ no ya kan engineer no ye nyom no. Yeah. On the way. Yeah. Akadio bebo mana ya wo de. Sa awon fa de wo fa o. No bo nipa no wabo wawie. Yeah. Akadio betie ohuma. Ama wa ya fa. Awatu nya kwa nipa. Yes. Ya wa hunsesi edu o ya de kwa yi ase. Yeah. Wonnim a wo de be kwa ye fro ase. Ama wa. Wonya kunu. Ama wa be yo ka. Otima se. Tinya wo bi anyame hada ama ne nim de. Sa. Wonnim de wa ya ji ejaculation sa. Ya de. When you bubo eyelashes. Ane ayi nose lashes. Ane ayi kan say mouth lashes. Ana ayi to ya fa bi hair to who say hair we de no obi anonim ye ya fa de hair to nti ya sha wane ya manim na dafo won tire dafo it's Beautylicious by Jess and now your Beautylicious birthday on SEO or da a Beautylicious by Jess Salon and no menka se salon a beauty parlor a beauty empire bibia or ye bibia CEO no science I see here serious education origin so serious education origin happy birthday to you. Thank you so much and God bless you so much. You really made my day. Oh
Now the man I wish I could have done something. You've done Last year near tea. Wait. Last year no so dey be coffee and then oh that be say what should it Friday. And the big cash. I no go Friday. No crap. And you turn it to. Yeah, turn it to. Yeah. Yeah, cast and to. Yeah. Try to go back. Okay, see, yentra cake no na hande baby a but you move to silent my na. Yeah, dear birthday, evangelist anymore. Na obia mesombi na yentra we cut the cake. Yeah. To be delicious. Yeah, true one. To be delicious. Okay. In the name of the Son, of the Father, and the Holy Spirit. Amen. All right. And yes, I'm going to. Okay, you need komo kakra. Recently, na ye 2 weeks intensive training. Wo twa kwa hini odin komo. Nini komo kwa. Keke ni ye de kwa akwa ya ayi. Din komo. Udi a ebe fa oyem wo Yesu dim. Enti no yani ehon komo kakra. Okay. Already. Debbie. Tam yes empon no. Nas. Tam kusia. Enti say first batch no. Na no manage pa. Me se me ba na de ne koye. Na akode ye nya ho pam we straight and say wow. Enti na ebinu be the second batch be ba na. Yeah, second batch started today. Okay. I tried. All right. Yeah, kickoff has started, but in 2 weeks for 2 months. Okay. Yeah, so yes, started August, so we will end ending of September. So every 2 weeks, we start a new batch, and our opportunity so we choose a DPI you just have the opportunity to. But if you want to, you can do that too. Wow. A beginner training, but I feel it's even more than beginner training because you'll be able to learn a lot in the 2 weeks. Eti Mr. Unyamfa wo ba no enko ya kan ho yemfa wo number no entudwa bi medical bodada, but since you are here no yemfa entudwa na yenko 0243 be delicious one kasa kesia 0243 006711 and the other one is 050 814 8378 and see happy birthday. Let me just testify about her. Me saw everything you do for me, especially unsanka makeup artist the way events na obey when we are where we enko beko. But say that my birthday threshold Nancy ko KGTA every time she's there. Where we no kra no uhuni ebe no gina ko ma ho uhuni. So in fact you've been a blessing to me. Oh yes, nani ate Nyankopon sha na onye okese misre obebre emfasia. Nyankopon on sha na onye okese pa emfa emame cake no. Yeah, obi di birthday cake ni etwa ye de. Me say cake. Na me no wapaja cake na matoto fo mu nche wapaja cake. Na paja ada office. Sesen. Me ko office. Cake. Me wo aduma office. Ye be yiwadi. Utri na tena ni pani dwe so sa o. Okay, it's birthday cake no. Mamenhwe nyesa neiva woni me bewu
wonimi ebewu for all your events bepacho wada opeke ka ede na wode akọ baby akọje eye entre hapa dia eye Eva ena obeye ediama just a bite. Just a bite. Or was Santa say hey cakes no na no I for the net was so me ensa. Cake ni cake ni so nti say alum for the any sugar no form on funny money ntwa won hia obekom na cake ni ketwa bi na ice na oye no te sedie impo diabetes kwa betimi aye de edb enti just a bite cakes e was Santa say Mami Eva, I really love you so much. And the number is 0540296279. 0540296279. The cakes and so are very affordable. Nyakopon shamo onye mukese ya tonde kakra wo ho eno nti ma yentim frame ya ba ya beto aso.